the free online one till but modern Sompa TV so share it's Sompa 93.1 FM. Additionally, in our crowd almost for 270 there and no doubt trying it and I have one so make catch on say Breno Quanquani di Bolo Cacrenti and the woman in our crowd or more to for so bema a branding in our dear. Okay, anuti yama odedebi entias yese. Dear Edida so any ho emanono. Eye obia wode ne sa agunibo oyire finance akofa injine de ne shisanka ko gu bibia bako de kuma tiesi ma me kwa no eto da bi na me be ko na me ya brantie so fu bi di nze muhunu bi ani picture wa ha me de beto mawi mz ampajo mawi o mawi producer hema me so mo wi o mu wie edu afutusem na me de bewom na ne onim ne bia nka nkire ne se ade e da ho no o me yenhwe ne yen solve no no nya ne o ye na emu ano yes ade asem kase next week yes ade asem kase na be funu no and ono anu ofiri se da ho no mra meku na ntwatia dan se be ba next week na be dan asem no nti ba bi wo bia ne din na me wura kura firi kakra edin se mbo kire wo kai Professor Solomon aha o pechi side o Professor Solomon na sem na making trade pechita side o okotoka otakurade otakurade ho nsensem no me frɛ no say ye challenge bi na odi picture to no na hye mabufu KCC ya mpese etosui producer wa wi afato so mu se na me am san fan send ni sisi a mo hunu si awi okay ko futu sam menchi akora kobra okay na futu sam no amenka nchiro dede bi se de anidaso ani ho ema no ene de waka ne sa agu ne bo na kire se sanidaso ani ho ema odi a na kire se watoa nananom ense do eno ti mame ka kire me mame me papa me nuaba ma se wo wonko a wo wade eno ti na eno ameka no ketekete bi kire odede bi se sunkwa na ensuwa de Orafo duru baby an kwanya kopon de amaye no ye mo hu bai enframa nyakopon de amaye se ye nhome na katrama da bodwem emoje di afurusane na akoma no ebom kim no orafo ye bo hu banya ebabo yie pa emre bi nam ne katacho ba medi komo bi na mbusa na sembi na wo hwemanim din nam so ofa nyakopon oye nwanwani o Sentia meka sane se from day one ayebawo akoda ana ayebawo wono akoma bebo kim sa kozi bra Yakopon na beto ne nsa de afrewo na chese ni daso asa na chese enkwani umu biem chese akoma ni gya bope na waduane awudi no wiase nyina no watumi wade awie no hwemanim din no se yawo so waka ho anoti mamegma odede bitiase se wo nkwa na wade Anunti yenyai anibrabiri ye bebrebe no. Eturu babi akrupo twedi ampo basa yi adomono a na hira ne mawo. Anunti se wo twen awurade animu a eturu babi a ne pa bia. Ewo se wodema wo no, ewo se wodema wo. Anunti sunkwa na mensu ade. Orafo omanfo dan a omasisisisie yi. Orafo omanfo kai bi omatotototo no. Orafo adwuma bi obi eye no. Orafo eduru baby a ema wani emmere wo bi na senia se usunkwa na wansu ade na se krupo twedi ampon sentia wo bo wo no eduru baby am to be kana fidie we so say man God created every mankind for a purpose enoti se wansunkwa na wo ye wadwene se wodi wani bekwa akodi amanfo bi agapade akira eduru baby a sentia nyankopon bo wo no na wankasa watwam Anunti ena nwumrei se wodi wani etu obi agapade so ene wo keka obi honsam ene se wanhwe na wansunkwa na wo ye wadwene se aboa kwoto se de ode anibre so baabi a yenso a obu na pre no wanhwe ye bekwa akowie baabi basa obi agapade obi nyoma bia wo na odi anibre na wo ye bo adwene se obekwa akopa bie no odofo framade huhu paade a wonya enunti enkwankwa bi o maba wiasim ha eni asibi bi de sakawa
omunye wo madwene se wo musu nkwan o da bi o na wo wie kura no masa ka che onya 70 ena ye den orofo enti se wo su nkwa pa dia senti anyame bo ma wo ba wiase no se na ebeduru so wate duru ba bi abrabo no ayantobo ase anya mirikatuo achechede nantie boko no obeduru ba bi a wo kode ena me ka cho se won kwamu no nante boko na ba bi Nyankopon beso du ko wie no ba bi akropo twedi ampo beso du ko sa no ewo abiase abrabom ewo japade afam awade papa bi no orofo se wusu nkwa Nyankopon ebema ubi Jafu ya ni antu kropo twedi ampo so na sentia wo boye no wonoa ene betumi adadan yen orofo kusa wabrabo na wo dan ho kama na wo dodo a ewo wiase abrabo mu a me wo gidie kese se sentia Nyankopon bo wo no obema wo so wadiye eno nti ye dia wo bedie no eno ne enkwa wusu no se wusu nkwa na wansu ade na wa mo ani amne brobi ade dia sena Nyankopon ewo so hirawo na wo so udin enkwa etumi emen eye me modofo pa se yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo abrewati ha so be ma medase na machia yetiefo nyina bio na ene asafo Peter moonlight obeka se de wodi aba no so pa na ewiase de meka nyina no ede se owon kwa owade se de usikan no de waka ne nsamienu egu ne bo ya ne home atwia no ono na enidaso asa ede ama no ofo so be ma ewiase ayewe no se wo ho na wo fa Kristo ana se wo fa wo Nyankopon se ono ene wo boafo no ene wagye nkwa megidi se bibia bekoye di ama wa brani daso ensa o se me ne okwan no kra ne nkwa obi nkwa agya ne nkyenge se wo na meso nti Nyankopon ankasa no o se one ne ba no eye kro dia se wonya Jesus ana se wonya Onyankopon a wanya nkwa na de ode ne ho ebo Onyankopon no so no ade nyina di boa no wa bra wo mane wo na akwan so ofo be ma ne mapi wo wiase aya na enipa ye nheda nte ye ho ase wo ho ade bi wo ho na esi enso ne ye nheda enti ase kwan ye fa so mpa esi ya na se ba ya brabom enti ne ye ka mo ate ase se te abrabo na se ne hu se Nyankopon na nkwa ewo ni mu ne hu se Nyankopon te ase ya wo kra te ase de eni daso ewo ho de mawo na eya na etoda bia obi bu ne ho abonfia de ne ho ba form to the extent so se me de said de niema esi atoto ape atoto achiacho de ama me no eni daso bia enhyeda eni ho ma me biem ye ka kire obi a wota kasa asem ne se Bible aka kire ye se ye no mu asem bia de be ba abonten no eno no ono asafo awurade obehwe so ya ma yen enti so ye obi a wota kasa asem na ye sro anadwo ya na se anwumre ya no twa sansem ne so na ohini bitina ase onya ne hotam no ofise wiase nyina no wono na niema ya papa nyina ene eniema ese besikemu a wono na edimu ye pa wo moka se ope obi a omobo obi a oye hiani na wakwa akwache na de aye na doye na omodi omani kenkemu ano panyi bi a wono nko ati na kura ase etisa mese kwan bie wa edru anwumra no ono nko ne da ase hutum no de asini gya so ebia ni janso no obeso na huru jabia no atoto no de awe pinti bia na edan meye na wakwa ne baabi no ena ne mpanyimfo no ene ne nko ase ne se ne se wo bibi dia papa wo se ne afisa ye dai ehia no wono na emse ni daso asama ne nte no enkebe ya akokwa sa panyin na eden aye na omokoye ne panyin no so ehwe omudi no se na ohini se no wode abade a ma me nkwa na me nkwa kire mo bi a sabre ye kase no ne ho ehia no obi a wada hia buburo mu obi a wada ahokire mu odo mu kwa musieye ehwa na wo kire wo mu enna ba ko bi se sa na we say enkebetimi amomfa sa ye de no emme nipa na wodam no fi se wo no ena ne nkwa no afiri ni mu ono na enidaso asade ama no ono na ne nkwa no humi bia se ni mu biem ye ka cho se due wo mpo no owo enidaso se obesa afefe de a how much more se wu nipa da se ne Nyankopon abo ese ne seso ene ne suban so fa ho to awrade so enkwa woni mu emfa wo ne ba bia brabo no awiewie wakwa akoduru
ɛmfa wo ne sɛ deɛ wɔsi asi wo dan anaasɛ wɔhyehyɛ wo dan wɔ abrabɔ no asɛ adwerɛ egu afa ɛmfa wo ne sɛ deɛ awerɛhoɔ ne ahokyerɛ asi adokono wo afa sɛ wɔte ase ɛnkwa wɔ mu deɛ meka kyerɛ sɛ ne dasoɔ wɔ hɔ menhwɛ na nhwɛ wo ho te bia yɛ asɛsi a wo mu no na mfa mu ho abɔmfia bɛma bɛhwe asɛm preso so onyankopɔn asɛm so ɔbɛsa asɔre deɛ a sɛ wo nkwa na wote ase deɛ meka kyerɛ sɛ anidasoɔ ntɔfo so bɛma yɛnhyɛ nipa bi nkuran ɔmo fefɛfɛfɛfɛ yɛsɛ hia ka ne deɛ ɛyɛ ana ɛnyɛ yɛsɛ hia kyire wodi woda wo fefɛ from na so na yɛ kasa no wadwuma nyinaa sɛe usika nyinaa hye obi de usika adwane ɛyɛ ɔsɛ kwakwa no aduro ɛyɛ ɔsɛ kɔhyɛ wo ho akɔho ahoma bi na gye wɔn kwafiri wo nsɛm yɛ ka kyerɛ sɛ ne da so nsa yɛ nti bɔmɔden na ɛfo ani ɛto awurade so na wankasa so bɔ wo ho so ne gya bibia mu ɛfɛ gu akyire deɛ aka yɛ nim no ɛna dɔɔso na nwu yɛ a wowade enkodi nneɛma baako mmienu akyi na wanhwɛ ankwa nkɔhwere wo nkwa ama ni da so nso ansa mfa ama ntofo so bɛma ma memfa ma no si ase na me nuanom so mmerɛ mu bi brɛ ne nti okay then she sanka oboso ayi ni digram ni topic galiba yo ba nyo asem di me shemia so kwa me nsu ade ene momna samon komra ko omna samon nso kwa me so kwa ni mo voso yenche ya tifo ne yahwefo nana me ampapa ajaba free bebia wo bia no me chiao na me chia togre haba keke asidi efuna ni adawo sidi wa babedu odifo samo so bebia wo bia no oduma ya chiao openi ono so opele kumsi sofo samre ono so bebia wo bia na ije so de wona so ye chan bebre ofoso sunkwane nsu de ya kasa am se obi kura de abonwom sunkwane nsu de amanfo didi asa owi anu akohye de emotion ne kre ofoso se ya kasa ye hwesa no ma wo mu nyina na obi beka se arekekere de sebe enoma bi wo ebetima keka obani didi ajawa asante asem mensu da che obenye sika sunkwane nsu de yebeka kan se ya so ya na edrume bia yebeka nipa wo tie ya na se wo hwe ye se emu ya drume bia mu oden wan hwe ya obede ni kwase wo ye voso ahokyere de nipa ode ahokyere ba wiase no kata chobe maka wo so no obi kasa na o ka cho sa ahokyere na se onyamra so a wo tu ato no sa no ma we nyina ya de a eka nipa brabo ho a wan hwe ya voso obeka wano ene sa ahokyere ene sa no masunkwan ensua de no eye ani wuo ene sabe wo commit on suicide bi no eye kakra bi na dantamu ba wan sinkita ofosu obeye because Ghana atwetwe woni paso Ghana asesere woni paso na ye tufo nipa bi awu a samre se ye ka santefo gidi a se samani gina ba bi obeka se ye mi hu yanka ye won krofo bi ane anidaso ni wo mo eye nipa adwen nipa so masi de we de yawo na betu wiase kwa ba edru mre bi no na amafo kon ho sebe ekwaji bibi eye nipa no determination na adwen ofaaye se me nye kwa me ko akomanim nipa bebrede omo wato omo no ma bi so sunkwa nsu ade no ade ne ye yaja pade bi efisi ye wo nti obi mu nipa yaja pade bi e wonti no kro wuo kra na obi si wuo kra nti mefa no yaja pade bi e yede ye ho atoso ne sika bi nti no nipa emfa nipa nya hwe am papa japoku ka sembi asemo me remfida osikwa ku obi se o chen wa no sika chen wa jai ewuo ho nti ya jai wutwu mutan meme da atwa mu akuku damfo a me se sanka omutimi ton owu a ankomato ama nkomangu me ba wiase me hu nipa da se ne oye okuni ne owo sika yesi wawu na odahwa no na busuafo akọ banga kwai ni sika akọ to nkwa bentu asan asole aba me hu bi da wo de do so hu bi da o maka ihu bi da yebetima bobo dibi na nsa ye nwa ba ma ya wanya ba bi koya sika tamu ye hwe akuku dam ministers na president o mawu ade be sika na omuni but utu muta wukọ
Omaja padia so ne nama. Nanu aya ni aye nwa ba e bibia Grace board nanu me ko na yi so wo bi ne dan ya wasi wo bi se wo de mansion pa wo hwe dan na wan hwe osika bia da bank bia wo fa kutwe wanum because do maybe wan hwe ya nipa do mo ho ato no ma bi so batenye no batenkwa ho hia enkwa yi obi aja pade etu try sebe wo de ho ato bi so ntino wo mfa obi a ho mu obi a masatobo sunkwamum enkwa no ho hia enu ti se oko ba bi ti se gi ana oko hospital bi na udu ho na ra defo bi o mo de da ho no matter what o ka esiwa nipa betwa ho hia ye time no so enkwa no oboa uba ne bribe enye ye ti de bia obi a o wiase bia no ade esesenka o prepare se sebe awuhu bra ne nkwase ade eno ma bia mfata because enkwa na efiri wunsa masa yo ho hwenye ye tisaka se sunkwane nsu ade no ade ne de ewo ho but nkwane de sebe predress enye so easy ovoso ye tie edume bia na cha na kaka nkrofo bia oni mo mo dume bia hwe na fofo bia no mo si so na obusa se na kwakwa na ne fie kra ye okay o akwakwa na ka bia odam na nye easy na ye de ne wawu na me asabe mi ni bi me da so to enyame to obi a wutie ye bia no ema wadwen nya o se wagya pade bia wo no se bi eso bochen enkwa ti sunkwa eye kasa anu odin na namafo na ba ne ka sunkwa obi ntiase enu ti di ope no ye ne ho me ni nipa so masi ubedru ba bi obi so na ye kela ubedru ba tam na wo da ho na wanwen wo se na enkwa ne ko etu nkwa na nyame di ama o samre na wo na ma wo ko ba no efo ni ntu sika bi so because nkwa no enya wo de betima furu nsam seconds nti nkwa ya de ehu hia cha wo sika wo nkwa ya de ehu hia cha wo dan awo nkwa ya de ehu hia cha wo ka wo ka na kura nam no kura na wo du sika koto kura no edu tambu a woni obetima je wo nkwa woni pa bebre mo koto ka o mo different kan ba be flex e wo kumasi a o ma nu ka na wo timu na o nu nkwa na firi nsa nti obi a wutie na natwi ade ese sombo maw na wo trase dwene no ma bi unse sebe wo nkwan die sebe mpredwasa no nsia bompre no ebia sesi ni bo anopa ankoyie but ebia nura numre no ne sesi nsammo no ne nyankopon a chentumi e wo time a wo nkwam because nipa nkwa firi unsa ye hwe ye nye yie ofoso de bia meka sa asem se wo ye nipa wo sika oba sre wade oba se ne kondo bibia wo sika to ma no ko bedu mrebi ofoso wo da ho na ne wabusuani bi wo ofasie bi sebe oyire obi aware ne yire ade edepa woni bi da because sebe mpredwasa omune yire anase no ma bi wode ne ho ato nsika bi so pa akọ okọ afoforo beba da bi time a wo da ho no obaba be pusu da enkoye because wo free wiasim wo wu ko enkwane ko etebra wo tiase yi ade bia wo kra kodo ade bia wo babebusa wo ade bia wo faase bi jese wadanfo obi bia bebusa bia no vozo okay enkwa wo mu nti opa obetima boa ni pakro enkwa ni firi mu pe unye ni pa bim ye de wo yehwe nye yi okay iti etufo wo nkwa ema wadwen ye wo se unyi bi nti wo ka wano ana wo hura fia bonsa so abayo fom ana akohye wo homa emoa yankopon we shebrete safo otimishisan bibi at any time okay the nation's anchor obozo be ma bufo ya yale bone ofunye ya ye kanyina ne se sunkwa suade MCR so funu mu fa na me na me nto asonko esa na ko enko nura be se afi MCR for omote yenga aha papa ni nyame nipa no ni o trade pachi kwan so mwa aha didi no ze de onu na danfo ne Prophet Solomon no Prophet Solomon ye wi adamfo no we bi ni mu koto ade na no okay ene ye frɛ ne sɛ wa wadi ade anim akwakoto aye nimu o ko nene nipa ne nkasa no ntimi ntua na asomdue mra ono ne bu afu sɛ se nipa ni tua wo ntua ye ni wura sɛ de ni picture to ayi ne so ene share mabufu yi enti ene da so mu ntwa ma me wi amesa de asende no na mo nka nche ne sɛ yemfa ni ahan kwa prenkes ma fie ni wi ase wo han wani pie tua wa wutini ho on rese ka ne be solve ne di next week na nsolve ya ne ye de betu su yi ya ne obeti afa ne ho mpe da se mo obeti afa ne ho no woda wo za no wo mpe okay enti won hwe no woni ne huni
na wade no kura woto na kwan bi so no ye Ghana asase so ye nto sa ade no etino je mama no ntem fa so etu onsunkwa mo nsu ade sa amna won kwan protect wani monyam na ye na tifa so ade beto so ye kan de kura woto wi akasa bete no wasum no mbe nyame nja no Ghana we nyame ni bandimbe ni be tini mama na ntama be 2 months omda so ye ne omo ye no awrade njira omo wo ye ne sofo no so aka kire no ozo felumba se fankra no man na bibi anya fine fama ye edisofu Solomon asofo Nidino Prophet Solomon ona sisi aka ne wono na aka ne wono na we ne kotoma no to am first kan ti abrante no takrade no ono onim sofu Prophet Solomon no sofu we no onim no okay tie onya ne sa na asumdie mra ne yanko yanim sunkwa o men suade vozo asem we kan sem bebire omuno di nkomo na mde masoko na manhunu topic kura de bayo na menkai usunkwa ya men suade o nkwa na ya de ye the most important thing me wo fa bi so ana ne komo da bia wodi ana ya mede na asintie be ye ni waso anye ye kuro bi bewu am ye di ade ohunu se so wo nkwankwa de a nya wa ye bi be firi atiasefo azazi so am ya pa busuani o wa ni munyam no ye de na di ade do no se na brabo wo hwe no so ye so no obi anya asem na enipa en disrespect no ye den ade die bi be fi am ya ga se we ne bu ne ho we de se de osi toto na ne ma de ye mfa ni be di ade ma ne ye ofozo panyini bi tena ase no weska na papa no all of a sudden ade bia no wasua ne se ne ka asa so be 30 na eba otimfimfin diem na ohunu se maburoni nam kwan no amaka ni nyina agina na ka ni nyina agina no wabie ni gate no ato bundle of money ato ba mi ense go wo a ehia won so na ne ka ase ni nyina asa so na ekọ eduoya ya makuro ni hunu sasa na wote enti ehiafo kakere wo kuro no mhyeda betete hu se ne kan yi tino mu eyese onya ye ya ogina ya no ato bondo do hia ni ba ko da bia ohunu man no onko yese enyi ska ni bi da bi otimi gina odiro buza se payin fa no nya ni ska firi mi de ma yese papa yanga bebe o me pese me yese papa sika o meska ye fedodo se de papa di ni sika de na we na one day wona na mo papa ne ba papa no we ni bobre ne ni dibia ne se de wasia ye senya wo ba no a no no ama cars ni gina ye ana wo frɛ no ofre na no odi mdika babum kotode e wona naase na papa no sare so yi bondo gu yi bondo be nan gu ne naase oyi gu na akwa na sase sesika ni nyina no de ama papa no na osu asem o be kan se ono de o mpesika na ye ode me mankofo no pese o yese ono di bondo na ye gu betima dane abrabo no mpe bo pese o yese papa no no so na ma watusika ni bi agu afi papa no hwe no obo na ni no wo defo ni isu na we ni susu abeba pesika na ada na wasika kura wo wusue da bia ne ka gina wo nsim firim ye bie do no keke no atuska woni aka atum not knowing say ekwan afo aso nya ne sika eni mu yade a abo no woto na furu mu say yade wo ya bio na sese na atum ediso obedi de efa ho ho ne yatwi nsuo ne jonso ne ade yafa edu ahata ade nice kakra sa na gu wo ya ne so no de coat ahya so say it is ofie na hunu ne fan so she coat kama or a nice person but yade na abo no time da so odi be fira tiasefo asase so enti obia na furu no mu sei afi akwa ne hunu sa ahoma da ne tupu da ne yam no no wo hesa de hote bia ne tie apro kakra ne se de esi ye no wa no ko na chi eno ozi na obeka ba bia wo se me wona wo pese oduru ha emiri tia wa bi mu no sei na obeye wene ni ayaka akire mi ndia ma me hunu se ene ya do na me mfasika na nya adoye bia na awurade ahu me mobo enye papa na mepe me ye nipa timodemfo che wa wugina we na enso emre na ye de ama me ne kire se me ye de ameja no ama nkofo akon dia de na me mfa nyi di nipa na bia na awurade agina no so de ahu me mobo etimi ni nkwa di na me tu me sika na meja pade agusa no di so so na cha wo nkwa de a eba cho ne nyamre na obrebe so bida ni bi ne se wo nkom no mayi bondo na yagu wo no so ani mmerade a anka wabra bo adane ubetima akon wanim we ma me benya sua de kakra bi firi papa history ni mu se wo nkwa wo na ade aye wo de a abrabom ni ogina traffic light mu na ne nan baako aye ne ya no a okura crutches no ohunu papa na no okura V8 donkuma na show no wode moto di na ni mu ba no asem o ka chenze awurade ade no wanye ese bia me na ya me srade mpo a minyan no wonim se donkuma ni nkwa na nkwa yo no ne dia eduo jane nan ne ho esre donkuma nhira
bana don kuma zunya na nko hia ono ne nkwa no na nko de say zika na de nanim na che no na nko de akowuo ni obi preso obeyese Professor Miss eti wa forget see efra bibi nkwa but ade na ewo omo na so ye president odanikam sika eno na obi president nsabeka eno na eyi obi fe na enso say nipa kro kan sa akasa no ene oda so te ase enjoy wo nkwa Professor Miss ni na japade nyinala say o ma cheni ye si an cheni ye say nipa open asem ye de man say nya ne open asem ye de man no onni nkwanti wa jasa ade ne wonyina woko JJ Rollins up to ne ono na atima wu obi ntimi nka asem bone mfa ni funu kura Ghana fo suro yedimi nka na asem bone pa wo ye ka he hunim apa ni mu ye dura ama ni nhira ni sika nyina akire no ni funu mpo ni pa fele funu nanim so mbeka na akire asem enso woni nkwa okọ ba na ne owo nkwa ne sori a na ogina papa we de oye jiu papa we de ne ahye nkwa ne nka me ye se wo no a akasa amire so nka wo se nipa kro no onti ase wo futu sa me ka akire ye se yama ye ni nso kakire kura ye ni yama ye ni nso nkwa wo soro de agya ye na no na me ka asem bi wa so dem se papa no be wuntem ti na awurade ahira ne ntem onim se obedi nkofo na ntani bi nti no de wo so de akwa akire entiti ase so pe owuo ne ntem de na ginhia na eba ntem no na wu fira ti asefo asase so open nkwa de adwene nkwa ho na daachi ubedi de kakra nsa na wo fira ti asefo asase so obozo ye tiawa tini ye ka che wo na tie ye ne wa wo ka odede bi a wo tie ye ne se wote ho asungwa o nkwa ya de because ni owo bie no so oni nkwa ya be pe ni obedi na de e bia na asi wo so ntu de pere nkwa na sere wo soro so ma nkwa ekura ahoodene na daachi bi onso be sere mu ani miri ne ekura obi na condition na nipa kro mu wo ka kire wa wo se ne ye wona ho na e fe keke but within ono no wo dejam a wo hia wo condition a wo na nko abema mo afa ne de awurade nhire obi a no okay enoti afutu sem betimi aka cho se obi anyankopon abono abawie yase bia wani daso se o se esini ye ne wie ne ye ne esi ye na wie wo ye sei ni nyina ne se wo nkwa enoti ena krobia sante kotoko beka kiro se wo nkwa na wo ade ntodofo yenhwe ya brabo ye yemmo yenkwa ho ban na obi nim dwonku a ade beche so obi nim da nyankopon ebehirawo nempo obi nim eda wankasa obi unhira ebeba efri se asante kasa na sa me ate ase se enye da ubetwa ubetobo atwa asufrawo na da no na mpafe ebesie eno ntino yensunkwa se wo nkwa na wo ade wo nkwa ani daso enso ewo ho sena uso obeyeye ama obi enso ababa besere wo na ase enhira anisika 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 uwo nkwa na wo wade network no enyina so kura Ghana 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 uwo nkwa na wo wade producer paja we no kakra na yehwe 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 na yenko enfa enko yanim technician semehwa de maye wa asisi a yebesere wo moda wo nkwa na wo wade na wiase no enko ni mu dia na enyoma ya agegu efrise wona wo nkwa no ewani daso sesena nyakopon ede wo nhira ebebre wo mu dabi na enyoma akonkan technicians wa mesere wo mu mehwa de mami 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 wo nkwa na wo wade na enyoma enko animu kama network no the nation sanka ofozo be ma omo fa story nemra ne nkokọ enim and dem monitor bia sumdie nkona bia okay na yisu otie o senior contractor kofidu ndo mo fidi atu otie me ma me anita wotenzo na fidi da ha otie boss man hene se men chiao man me gene so se da chi bia ye ntom fa fie no yebekọ amana bruso kama yebekọ amana bruso okay mo hwe huma no network no still article ya asemo
Ghana network no free burn na what we need here. And ye ni kura. Debi. And ye ni betimi. Oh yes. And the day sena yakwa koyenim okay sadie ebrana sia ye no mo fa interview ba ko bra na ye mo bo na afei ye fa story no entum ene sofo bi ho aka ho ene edi mfonyini ni beto so sofo a wadan ho connection man eno ameka kire mo se oye asoden a ye be ma asoden enso adi no na nyoma akonanim ye ne Patrick Natural Health for entwetwe nkomosi medu so no okay yankomra nsa commercial no yebekon 8 nti eno doctor kasa wia yene Patrick Natural Health doctor kasa wa ha MC opare enso age nedwa MC de ne ne hia ofida dem abra na katacho be matiase no and I say we continue jingle no ke kan Latin I say wow I'm seeing Latin 4 years was a Hubert seminary and Latin there and I'm agreeing any no doctor me mo akwaba yenua bibi aboko there una metumi ntibi em so pare me mo akwaba o hene weje so bibi aboko oh papa yesu adaro ma me ho de sa atwa mountains fanti doc no so ho ya de come so ho de say Jerusalem tell doc no me ho de sa akwaba no fantastic Dr. Patrick Natural Health asoye te say yo minua me da say ho ye boko Patrick Natural Health nakopon ye di niye pa o mana otwi akwa prabetu asundwem yente tinkabone bia bibia ni a for numbers na yini nkomo okay bibia e kire wadwene e fa wapom den ho Patrick Natural Health there otwire gudan ho kra no efi ru akwa hu wa nka hwe because omunyina agidi na omusu hu se otwire Patrick Natural Health number nko ade a efi ru any problem 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 numbers nyina ofra ye beje ofeso bibi e kire wadwene fo wapom den hu bia no ye behwa ama nyina yen kasa for ya re fe no arthritis you over 100 type of arthritis but two pen e common in Africa rheumatoid arthritis and osteoarthritis two okay. common na say ya rewe ubohu no ba bia kase ne kase edi achia ade bi hye ho cushion anakatu anagregru ho no se ya ohaw bi ba ho a ne etibi gina so kase obi anya arthritis na obo ha wo hunu hwe wo no bia ba wo so ho kakra bi na ayede apija but wo no a wo te ho no no hu se ne widiem anane nkase enum emu ye ne ya hwe menua obi wo a o te fuse here because wo se fie kama ba wo no anu fie kwa no sei no ontime nko obanante a se bi okuta crutches ba ko sha chi o de load no gu crutches ne so ansa no watime tutu ne nan because ne nan ne ko to dei onante a ogogoro asekase no ebeyi anase ni cap no ebeyi ato what yaw ewo numpendum ya wo de say ope ball officer say bi wasamoja ni dede ayu no ne machine mu omunya fractures but didn't know within a short time no mo say gina park so ball because ya kalis kakese na akoto mebo enti e wose yemu oduru ma wuyusu edu papa ma wuyusu na pain na wote no wo ho no yew na wote no ho ana wo no bi na akwa na hia ye e na kase no ho aka akra etime dwo na timbe gina park so embe bo no yete ye ka na mboa enti pese ma wiase ni na ate asese eduro wo ho wiase ni na ate asese eduro wo ho se kase na pai se kase na dwa akọ hospital doctor say o chiri kase na cartridge in airway
hospital doctor say unique cap no e wo so no ewe enti ma won trase wo trase a na ye wo ya nti che de load no go one side ase na otuma trase mesira wo obi kompa se bi o kase no ye fuo ye de dade na aye den ahye ho ba wo ti yaw obi kompa ye dade no so afiri ho ba still wo ti yaw obi ho wanya accident emfie num ni emfie du ni afa na kase na ka no minua for wani kire Ashtown emurum kageti ya ho no a bebia MTN for office kase no wo na wate so amekwan na gabunkum ekwan keto bi na epai kosoro anaka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa safie no amu na yewo minua bra na ye mo nu ni binu kase no abu no kase no apai no ana kase na ma wuti yaw pa wonu mpenum no onyankopɔ tumi nti no ye mo no bia mo yusu ma bibia free bibia ni afana besi na ye ni nkomo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 020 81 62 351 Mr. Medman Manusi say nompenu nti se bio wo dem untimi sori mpie Oko hospital doctor say wachiri kase no awe cartridge no awe enti ma untimi ntrase ma untimi nkoto se bio wo chia wonya accident emfie num ni emfie du ni afa na kase na ka no mesere wo onyankopon de enkwakye ne a ye wo Ashtown emurum kageti ho no a bibi MTN for office kase no won enya yira kwan kra wo de ofri yeso a na wo ko bibi amuton agrochemicals no enti ne susu de kra se wo da ho abubu ogu ho se bi ye de dade ahye wo nam ye de ahye wo nsam se bi o cartridge no awe wonya accident afa na kase na ka no ho untimi nante untimi nkoto untimi nya hwe misra wo onyankopon de enkwakye ne a ochina ye wo Ashtown emurum ho na kageti ya ho no bebia MTN for office kase no won na wate so amekwan na dabunkum ekwan keto bi na epai kosoro won anaka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa safie no amu ne yewo ye hwe yare bia but enne no ye kasa fa yare efe no arthritis okay eye also arthritis and rheumatoid arthritis two ne kan wasem ba wo problem bia no a ubetimi aba amya hwama no mu yare diabetes asthma pressure ni sanim na ehwe na ho ba de bia ba yi yare ba ko ne kan wasem intini ye kasa fa yare efe no arthritis okay MC for arthritis okay MC opare it as mami ntwaniti Asem Mpe say ti me mane nwa say wale doctor PM doctor PM doctor PV capsules it as say doctor PM capsules doctor PV capsules doctor wonim Ghana manfo yare sebie binom na yare nti obu a wafon ye se edwie basen doctor won edwie basen da wafon ye fianso wo yiranum obu onama no ohwiegu sempa ampunam ka ni nyina se diabetes hypertension se arthritis bi agege no waye no me na me ko lego na me ko UST eno anya adwuma wo yare akomiensa yare no omienu na wo wiase two types of disease or sickness ye was celestial disease and telestial disease physical and spiritual one na spiritual ne de fakọ apostle Stephen Atam wo on failing lamp chapel atonso esre so na omunye ho adwuma ma nemum doctor de wo yare a woda wa pejami kwasi awiem no Patrick Natural Center wo Ashtown Mrum Kumase ubura onyankopon chade ayaresem self contained any chamber one single room ne boys quarters ya de dum kwan sonkoso doctor bema bia waye mrese atebubu a confirm anadon kokrom petuo ne yirihia na wo hwiegu sem pampa no doctor onya PM capsules doctor onya PM capsules ya kanfo du papa na dia ma enenu ni bebrebi wo ha eye polom palam ne matrama kwa ekotoku sabode nanumadu papa abeji wo bema wo nkwa ema bema ne nyimfo nya fia asasi bomoto omnwi ana kokosechi bet doctor unya PM capsules unsu yoba na person of constituency vaginal regions we hwam ya kono
na unya tinka papa nya tinka bone se galamsey for kwan a doctor unya PV capsules doctor unya PV capsules for pharmacy chemical shop herbal shop na issue enu pay Dr. Patrick atuna te se benya bia to bebo me dem asem sin doctor ewiase emfa petition no meat bar ene wiase sebio achacha fota de ye de abotre na epam ene ohine nanum atutuo ene odo odwan nambo na po 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 edupa yanum na nopa mienu enwura mienu anopa mienu enwura mienu doctor me asem se ekro bi efensa Albania almost alliance carton scatter doctor what you say yanko ovonso what you say the person can say do papa was one toby na wo sound to say achime nyinem bass and adu nkwa kadadwun trotro ene na doctor akwese sasabura ye wo na de for boso makwadi adanse o kaso circuit court doctor PM doctor PV capsules. Japan focus o se ganjin bonjin samira sawia ganchai doctor what you say wasu num PM capsules and PV capsules are unam the whole Ghana ifra masama ishibontele ekopim zabuzugu tatale na wen de asemenya kroba champion na kintampo kawumpe assembly woman doctor PM capsules. Doctor PV capsules. 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 PM capsules and PV capsules. Eya du pass. I won't know no religiously. Eyo mo adwuma kama pa. Say private school homework. Tabita kumna say original and so the best. Doctor Asem bodem ni oso obi ani adwuma. Takwadi bodem ni ose pokrama da suna pancake. Doctor PM capsules. We ye bema na mpeso obobo da bridge. Na no dofu hia no atima bo Champions League. Enye Ghana Premier League. Doctor PM capsules. Doctor PV capsules. Oba to edu papa nom enu ni bebrewa cabin calais. Wudi agwe ekum ni peduano na ebrewase. Yede akurase anwamu na chichi kumase do. Enu ntie mfre 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 PM capsules and PV capsules. The whole Ghana open du papa ebua mani mema. So we use the company koto aduani be di kura na de ta unye mistake kura. Doctor PM capsules. Doctor PV capsules. Thank you Ghana, thank you Africa. Muchas gracias. Siabonga kakulu Trisintag. I've had a stone. You don't want to say. No, okay. Yade Patrick Natural Health and na etwetwen komono Nadia Dr. Bano de Kasamafo Ebaye MC Opare yani nani di djuma wo Fox FM kakade ya ko akoyanim ya obi ka kira santima ye wo bi kira santima Sompa Asem Mpe Nipa no asisi sema po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ya pa de pomasi bere na ye de ama eno ada ya tabiri asem bi eto ya proso na eno ada ewiase ma me hu se yes Sompa Asem Mpe Nipa no wo mutie na so pempa eno meda no na no mienu kura kobo adenti sofo a wo bu nana na enkane kura no ye kase ye chechire man enkane ye kase ye chechire kuro enkane ye kase ye chechire busua na ye nananom ene asofo no dofo ye obi ka chirem se de mi kai no yanko computer so dwedie emra sisia Ade. Cinema no tutu no. Oba mi tini kura. Oso wa. Ayo senior. Me dey ade adan heba product I am ti de bia me na ma. No mu no chef. Dan heba product. We dan extra. We won ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na mi sisi ni nso e mi sisi o. And also the problem there. Senior. What see dan proke. Okay. So won dan proke a. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. We dey nyame sha. Come on, go back friend dan heba tonic. Muni ma biwe. Minum pa na se na mtumi ndi. Na mtumi dan so. Mi ye bi no no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so sure. Koko ya bi betana me so ma. Me je me ho enje. Me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntranse. Na so me sia dan fight okay. Aboa me pa yini na from my team madam ho. Sine fifi ti asate tell. Boy. Yeah. Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi. Ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu.
Freyen, it was 0244 017 556 and now 0266 593330. FDA Ajebedi Nkratwe Atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris Beef's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ya duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prekese powder. Eye duane san ye dro. FD ahwehwe sankratu emu agiatum. Okay. Ya mahwefo ne atiefo nyina akwaba. Eba dia santeman agiatum. Ewiasema nyina se eye na enrada ya tabira sembi eto ya proso yakopon da wuruma amanfo dincho chese sofona sem o kanchire Ghana court no ya mene no kuranim ni na abroho na asefem mishatiefo nyina bo se enne yiba bi story nim na sofono ya de nefo nyina na to so efiri ho kono na ya bo apia court fo no de ne mra no kire wa bra judgment ya pass ya wie na wo se sofono etua nanaka no ntumi entua ye yekoka Osei na namra miensi nkonwa ama me ho metekora wa asem wi hu anya asem ketwa nanya atrase nana atrase panipa memo akwaba ya media nana osu dino de sei frɛ me jedukumani di akonwa wen petransa enu ada obi antie bi enne ena obi tie bi a asisi samua Samuel Amankwa Apostle Sam edi wo no enam se kama wiase nyina ntibi agegefo Ghana nyina ntibi court register se Ghana nyina ntibi na atemdi odi adi wo mo no kama wiase nte yo fosu yo na bedwafo medamase sofo Samuel Amankwa a wo krono nom kwapra se ofri krono mo ba ubedru carpenter mu a T junction uru ani hwe soro bonkum so a okwa praine ahemfie wo na wo hwe nifa so a okọ sofo Samuel Amankwa ho na nasore nso wo ewo bi fie ya so han fie no 10 years ho no ya asore ti mene me ide ya adwen se ebetu kwan na yakọ UK na akọ di bebo so miense MC asofo no picture no mo fanto na nchen ho nti ekodi bebo so miense bi ne yaba nti edi won komo na no nyesofu ya bi nuaba bema ka kire nse o ne sofu etimi ye connection ni bi pa nti woni sofu no kasai ti woni sofu no kasai no sofu no ye se obetimi aboayen ami akwa ende ne simple kra nti obafie ni ebedi won komo no ye se no kwasem UK ni de ontumi ne bon Canada de ho de ne yere wo ho bi anti ende ho no de simple ma no nam so baabi a nti se Canada anya hwe beko nti ye ne trance ehhehye
scan wa anyi no bum ne momoje no storment ina eja yeguso ewum no waba saa ti dako ye ho eno oba se ne nsa kan visa no am so okay se ne nsa kan visa ndi ade nyame ase ene on fa visa no satan so visa no wa ye no oyi no wo phone so ene de kire ye nam se no ene nka onyima me na me mfa nko migration for no mo wo kode dana se ko mo no na me fa nko kire mo hwese bibia ye kama na so da bi minya abotre na se one nkrofo na ye adwuma nti se na time waka se wonfa visa ne man wa waka se da bi wo ye mo anhwe ene me yam shim kwa ne ska na kwa akodi nti na fe na ese me hwe di obeye okay nti e ba sa no ewumu a na afọ baka che se de bibia aye ready nti ye se ibetimi akọ nti eni kan e wa akra nti ma ye di kan wa enkran ko tra hotel a ofre no se me ba ofre no me ba nti e che no ba no se ye nsia no terminal 3 e fa dropping ye ko terminal 3 ti ko duru hon na no obehia ye no so ye mfa asia asia de e fa akọ ye de no so na so de yetu kwan nti ye nhwe no ti ole fa asia no de hu an so ole ko migration for no mo airport no o de ko mo office se no ko no adi kan ne migration for no akọ kasa se me yere nyem enti no wo mon kasa me yere ntimi nyedai enko enflu play no enti no ene ye ko a enye yi jadi anyame be se o ko e na mo panyin ni ho enti tama ye kokoduru ho no ana o panyin na yeden aba ti o panyin ba ye no ti o busa ye kwa so a sofo no abo na mane ye no obo amane wie na akura na se de oba se de na me panyin ni enti ono a ne betun yeden ayi ano ti ono a betun ayi ano na panyin sori ye no hwe me yere nti hwe no no se obetumi akọ na ebo mo kwaje doctor report emfanto so ema no ti wonu na sofo na nimu asesa na eja epie nti epie no ye se na ye wono kokọ alebu na wakwaje doctor report na be nti ye nkotwe no hotel honom yesu na eja ye ko hotel ho ofre no ose meba ofre no meba di afi na ache no ye se ye frɛ no no se otika mu kokumase na oja pipa ba ko bi wo e wo no office nti otika mu kokumase nti wo kofa aba na nte kama frɛ wa ka wonka no so sorry nti wo ko aba na msiu afi obeduru kumase ni adama ade achi na ade asa achi biem ofre no abi wa wo befa bi wa wo mfa sa na mse no me hwese de hotel so aye da no a ha adwen me yeso nyem so ko hospital na mse da bi ene mame yemfa ka ni nkokumase ti ye fa ka ni ye be kumase no so ye frɛ no wo fae na mka chen se ye be kumase no so da bi ento na mse da bi ye ntena ho because tembi aka so be ba wo ma nti ye ntena ho me yere yale me ne ba hospital kumase ene o si you na eja ye bae e be kumase ye pe fa na ye hu no ye pe ha ye hu no ye hwehwe na ye hu no nti one day no bi ka kire me say wo na sorry dem mo ye cancel na me suma oba bi say won so nko say wo ko cancel na me ni picture nyina ka ho ma no say de be ya wo ko a obi hu no nti eja ampa ko ye na du no so ko ye na chese e wo no a ti won mo na o ma me fon no e kasa akakra ne hu so na eja me fle police for ene ye kokko so ano e wo e bia wo ye cancel okay say police akoche no yan tonwa de mra say no Samuel Amakwa Apostle Sam no na sorry ene spoken word tabernacle ministry wo kronom sabre no na sorry no spoken word tabernacle ministry so for no oni one that is way okay healing point aduru hobiem healing point na healing point no 21st clinic and this answer ni atrantini we eba ene wotabiri yade ba ko a no wadoso no wa kyerɛkyerɛ kwan fa so ba ene sedi ebesi asia no na eboa pa e ma dodo no a ehu baabi a wone nanenam ewo yadem orofo healing point no omafo dodo no ase ye gyaye no amwa enuti no yensa mfamra enuti na 21st clinic say healing point no March 31st ye kwasiada wo fitiase na what the healing point no assign ababiem efitiase kwasiada nunsia empemu anwumere ekopem nonso empemu na ade achi dwada na wasasi so na no nan empemu na waseme ka cho say ye tara one media platforms so nyina
Sompa Sunyane, Sompa Nkraza, Sompa Kumase, Sompa TV, Tarawan TV, Yinada Obefa healing point no, and ti na wa shane so sa na nyoma akonkan. 3 Eba Center or the 3 Eco Capsules Coco Master, or the abedja so for Yenko to Coco na Coco no, ye betuya to asia padia, na 3 Eba Center ni nupa or the abedja so Coco Master ni bi and American for nam diamount. Coco dini penya pa, mema you know a drew baby a cofominano, say Uja on 9 moja frimu eba or for hini a Coco or bema mema yona akofom, Ujare Honam yo hine oposa when this way you see mama jausim, Coco and a yes answer no. Ye kokolinaka ba Daniel ba misi ba api danke benya biato. Yem friend 0546 107 107 0546 107 107 3 Eco Capsules Coco Master drop papa. Yem pe mizo drink no and 5G meza no bi enwu emirim or for baby ni pa bodom pem ye di dwuma. Duru baby ye yoni abadin to ni aponto ni nyina no ye be hia mizo and 5G meza na a courteous marketing agency or more and di mizo and 5G meza eba ye na medical can't leave your semen. I say, ship wa additional when the Bible buy no, sa ship no and a dip mizu and a 5G misa and so a buyer. Yanko manager Daniel, our 21st Kennecash overseas, Benya Biato, sa and a become supermarket tabawa, sister Sewa, and Mani post office, Yanko Nikope mizu, 5G misa be entro. Mama Esther, Outcome Royal Ventures Baptist University, Ebuakwa, mizu, Ebusu Secha, Ewo, Nasachi Enterprise, Ewa Safwa Binchi, one VIP car park no. Ena edi enhwani mu yeko na yenkotobi na nyoma enkonkai papa kwa kuoti company limited wo kofodua Eastern region madika kan say yeko 6 March no mizu ene 5G miza omanfo no mpa anya asem ketwa obakumasi KF Kinju Enterprise ewo so am heya one enom hotel ena edi enhwani mu uwuram na wodi akonusu ame no won sanifa so opamango abrosa na se ena KF Kinju Enterprise so ye pemizo nko ade a emi amabobosu yi okwa benya biato ya kwantu semina yemfa nkoda Express Group or for Canada, US, UK, Australia, dear bay visa ben na pese Express Group onyema ontumi si e kwa abrochira kosua de Express Group na American for na media ma na o kumasia Accra Toma East Legon takrade sunyane tamale bibiani ubehu Express Group ewo ho 0249 000448 0249 000448 akwantu sempa yemfa enkodai Express Group ababoye akoni ansa nyina so ni akwantuo no SCP na asita Abe Herbal Clinic Dr. Abe uko Mami Abe the sickle cell doctor Sompa Dr. Sagro, or for Yadia Bay na de koda mamia ba untu ase enfama wo hepatitis diabetes na a whole heart na or for yesi de sika ekoto yem fibroid nti there be abese wo de bibiduro so ebetu ase no de ama na oba no duru babia oma yom no bosome so a obrepa abese me kan che se obema na dwo form sickle cells no kura de wotenete eno tianko Abe Herbal Clinic na nyoma nkonkai na ebibiduro so na wodi tu yadia so beko anopa one ayarefo no bompa ye esre yakopon ho ahoden wosra ansa no de aduru account tanozo batrapa eho na Abe Herbal Clinic wo yeko na yekotu yadia se 0243 345392 0243 345392 Abe Herbal Clinic na mekanfo na mediama na nyoma akonkai papa no diama Liberty Conference asaduru hobiem odofo o man na yadubuache free for thought man na adansidi amanfo edi no enya asam keto akura na nyame akwa nyame ahoden asabre no wakofa free Israel asabeka ho no ano den papa eno ntino se yeka Liberty Conference April busumi wempa dia ano be den ano be nam papa omanfo bi dia dance ye wo so dance die ne sei kobi adia ye nko so koda na duru ba bia onya ye frumfa ngoba wa kwantu sema ye bisi basa adie bia da ususu se otamfo abon something konua to so no yenko oman ye dubuache wa bra yesiam ewo Jubilee Park mpempi ne hwa na yesia 13th April
na Liberty Conference no ekoso Liborum na chese freedom kone kwaje ho or say the S blessing na chese extra blessing na woka e dia Genesis 48 verses 4 na Asem report we ye free trust emnimu eno ti yekwai na yenkobom paye na ye nom paye na ye nim paye na tie biada Daniel sun konua no enyi emfa free so say come and be blessed. Oh glory, hallelujah. Liberty Conference and American na mede amount danke ba complex or for you kotu yade na say ahutofie na American for nam de amount danke ba complex or for omanfo dodo no an so say woduru danke aso ya emfidie ni nupa wonum nti no ya na yade no ase tumitu emomu nya ahoto no no de ato no say eho ya ahutofie eno tie kopachi number 2 City Life Hybrid School no enche ope na danke ba complex odini juma wo chanda wo ye juma orofo ema yade enku na adabia metaka ama mene wanse yade nipa benya so na yade kro ya eno tie kopachi number 2 danke ba complex obie na pro no 0266593330 0266593330 danke ba complex na mekanfo na mede ama wo chanda wo ye juma orofo yenko na yekotu yade ase na yenko ne yenya ya homeje kama krede yekwa akoyanim sofo wafatro na wokyerɛ Samuel Mankwa dodo fere na Apostle Sam Spoken Word Tabernacle Ministry ona ekofa bai hwani guase ya wagu no papa you say police na kwa akɔkye no ti police kɔkɔkye no ene ne yere ene onuanom ene na sɔre mpanifo nyina de echopa ne adwato ayesrɛ nanam yeme no na yebe no a yekwa akɔpɛ sika number nti ye to dem 4 days ti eja yebe ni wie no wɔkɔ abo ene na che say obe report no ho an wɔkɔ afi de say wɔm de asem no court ti de asem no court wɔn no akɔ lawyer oni baba na che so why na you so no betwe manso okay nti eja akɔ lawyer ti e ba first day no a honum so lawyer no be pay bail man no man no ba fie the next day lawyer na amba no san be fa lawyer foforo ko so lawyer na amba afi ohunu say na emwa no nti afi no duwa no odwane court no o ma o che date o ma na court say baby be here bia na ye nche no ti o fo so ya na ye ya na nya na che no na ne bae ti o mli ni fie bi be di agina mu ifie nse de o mli ye no say we edubedu se be kan asem no wa trans ya me an kan asem no say odwane a ye nton fie no ne emfani aka no na mom say o trans ye na se kan asem no we di a won na se otua no because the fie na nya ne dia ye tia se nti ye guso a na ye kɔ ne ye ba nti akɔ ne ba no mu a na ono apagya ne nsa se no kwasem ni e wo court ho no se o se court se MC ya mo fa sofo no picture ne to so ni ti na me ya adwuma nyumire o se court se no kwasem ontimi ne menhwe no kwasem waji ska no nti no court hu no mobo na wonye ska no bibi nya dey ma no ti court nso busa me se na de abrante no wo kan na adwene ho se na nso bi akokora ni ho no am be che no meji ni nyina bi ko bosia wo nti meji ni nyina na court ne se ne so ate de na kan wo so beji ni sika nyina nti ne ko na kokofa ni sika ye dey e ma no yesa so wo japade obi ana na hwehwe na yenton ne mfanfi aka nti wote ase e ma wo ye bibia nti e bibia wie na kan nyina akosi aka na 1.2 billion afi wo kwabo waje atum ama ye cheke no court no krata ye cheke no nyina waje ne de me so mageme de judgment no ne de wo me so me de wo me wo waje atum so wadi for nti obetu eska no afi de firi honom ye penu a ye hono ye penu a ye hono afi krade no wa block me la no tibila foforo ne freye o fire me kan say ni wa hwe am ne ko sompa o ka tell me say court kura ntumi anye den anye me ska no na ye mede no court ntumi anye ska na fa ma no na ono sompa de ade no be ne court o se court ntumi anye mi ska na fa ma no o de impo she ho o se court mpo ntumi anye ska ba na sompa nti baby a me pen me fam ko court mpo ntumi anye na me so mate court mpo se ka me kwa ko bondu ya na me se ohun nya me be ko sompa na me ba me say ekwan bia so me fa ekwan bi so okay osofo no na eda TV no so no Samuel Amankwa dodo no afre na Apostle Sam was it only Jesus we believe ya na ni pe bi trotro nyuro ma biu
nipa bi tro nyoma bi a no mamamfo bi kenka wona da TV no so no nana kwakoma to yemate kwakoma to yem papa yebetwima kwagu ne wona ani betwima kwagu sofo we wona papa na ye ne 21st kan twetwe nkomo sisi yes madu so na ye to asem no so efri sisi sempa de se post sempa mi Oforisuo me so e wa santimane Ghana member debi me ne 21st kan twetwe nkomo simadu so emra sia de sciatica expert omo adawuruma eno ma me ehunu se yade bi ye friend sciatica omo de bibiduru tu ase deku e wo Ghana member ebi atimi atwabo sompo a omo ji omo din eko Doctor Memo Akwaba. Mejoso. Panipa bibia aboko de. Yamina domboko. Na Mejoso also ho ye. Kama me ho den sa Akwaba no. Say 21st cake in about PTO. Sa. Yeah, on ye ba. Te enuru no ye gusu ayeso ye num bie. Sa. Bie mi aye nkyere wam. Ye de nyame ase. Doctor anwumredi na wo de metiefo. Yo, we de meda wasi bebre. Me makremofo nyina assalamu alaikum. Na atiefo se na ahwefo nyina so no. In Shiranko Bibia Mpacho 21st Connect dear, your body now that you're just with the sciatica experts. Not just say sciatica yadiano, one or who him dear, one or say yadiano, one and one cadia equitawon, on one a one drew, ever one ho a 21st Connect, just say, yes, say I don't know Ankasa. Not just say, infant say, Siciano say, when ni ya. Yo baby I saw the call friend eye clinic na che say was saw the call baby a omusa ani yade ankasa and as omo omuhwe ani and of course say ope abibiduro ayaresa bia na say clinic bi omuhwe ani a omo ho pa a omo so omo nimdie a omo anya no eho na efa na che say wo ani ho problem na ope say o de abibiduro kwan so ese yade no kwan de a abibiduro eye clinic na ese okọ yes ye de say sciatica kwan de a na kire say expert no 21st clinic kire say and then na ote yade no dia free usisi nachi de fa oto ase fa o siremu fa o nan kukumu ho fa o nan tu ba fam nyina no na ehono betimi atutu pa ye tie me pa me say free usisi de fa oto ase o siremu o nan kukumu de fa o nan tu ba fam nyina no say emu no etutu pa se de ekuro ho no se entini na ho no etwetwon kyese wo nante na etwetwon saa ebi ho no ma watena sia se o sore no obohu se etwetwon pa yie de fa onan kukumori fa onan tu ebi ho ugina ho cheka kra na onan tu untimi enyina ho ne nyina no sciatica enti wona owo hu nimde wona oye expert West Africa nyina Ghana fa na nyina no a osayade no 21st clinic yana yaje ho abosobode wo Ghana ne Africa nyina enche bia na ekọ Kigali Rwanda ekọje abasbode de ba Ghana kire se adwuma ye di no Ghana ha no internationally no aso amfo ani a kire se even omo amana ni nyina no omo eje ye nduro esa omo sciatica yade wa amana ne because ehu aduro eni ba bia menkono no painkillers nkose obrebo menkono no painkillers nkose obrebo na se sciatica yade nkwa de a abra wo Ghana ha sei no ya to yankrabata na apete ba bia se de be ya ombre ho bebre ya to yankrabata na apete enti Ghana ha sei no ye were about 15 branches ewo Kumasi ha no ye were Kumasi ahwia overseas na chese so free so amran about side nearby offer trotra also be si wo ahwia 21st clinic ye were ka kwan na no pe enya yira kwan 21st clinic ahwia overseas ka kwan na no pe ena ye wo chese ultra alpha radio ye na ye to aso sanso na so free Mamponten side ena eba ultra enwam ho no ma also be si wo 21st clinic ka kwan na no eho pepepe ena ye wo sanso na wo de ko brekuma ye wo ho tachima nkranza kofori dua takwa akra ye wo nkrabata miensa ewo ho tema community one kaswa ena dome sanso na wo de ko sunya no mu nyina obenya ye nkrabata ni bi wo ho na wakutumi akwaje wayaresa no ho fefe na eno so atimi abo ho ye wo Ghana ha sei ebi free Burkina ebi free Gabon Mali na sofo ebeje o mayaresa wo ha enti utiemia manfan ye procrastination man ka se ebia mame fanko ha se nkohwe me fanko ha se nkohwe wani beba ho so no wanu menduru anoma o se onu menduru krampa emfa ho yes because odi aye painkiller o soro yare no enti drum pempen so bia wanka so behu se painkiller na beginning na onum ye no se onum krampa emfa ho
onum krompa emfa ho edrum pempenso bia afi oje ho ba bia enje na afi abubu agu ho na afi omasoa 21st clinic omoso mo na sciatica ntie ko so omahwe embe so yenhwe beje wa yaresa na emom no tuho na montem na ankoduru sam pempenso no tuho na montem na ankoduru sam pempenso no se ebi anka yaw na o famu no anka obeduru ya na anka obepese anka etimi firi ho sa de na nso na ebi ankoba na sa because one man eduru animu akoduru pempenso bia otia from krompana say the watia from so no na kyesa ohunam nyina ehyehye wankasa to ho na montem na nkoduru sam pempenso bia kyesa onum aduru krompa na kyesa emfa hokra frɛ number no 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 mese owo hoi anasa onam hoi se odompe mu bu se pain dompe mu abu no emfa mba ya so ye wo expert a mo ho no ma mo so mo ye dompe mu adwuma se odompe abu pa omo so betimi ato na ma fe omo so omo adwuma omo die no omo nim dia omo yakopon dia ma omo no ho sa adwuma sa ho no na efa enti emfa mba ya so ye se odompe mu bu a na mom wachi na etutu wo osisi achi osisi no ebi ho no ma etimi gina osisi fa baako ebi ho no ma mfimfin no pe sanso na ebi ho no ma osisi ni nyina etimi ya oya afei na dia ba oto ase dia fall siremu ebi ho etimi so onan ba ko pe den ebi ho so onan ni mienu utimi na ntia na onan na agene ebi ho na ma onan ho ehyehyew onan so no ebi ho etimi etwetwe pa ni nyina no eye sciatica yade expert no eye 21st clinic fa number ni bio 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 Mema me kasa ye tiawa no ye behwe bibi kakra afa UTI mema me kasa no enche na UTI eye infections bia eye dwunsomu infection na say dwunsomu yare na kire say ye kasa urinary tract infection na say every kidneys edifa droben na ede dwunso free eye kidneys na side ede ba dwunso twa no mu say free dwunso twa no mu na dia ba droben na ede dwunso epie abonten no na kire say ho nyina no say infection say ba mu a and e friend UTI and say urinary tract infection na dia na the urinary tract infection eba mo bebre e letimi the urinary tract infection and say UTI no eba na mom no mo wa edi ho akotene pa etade ba pa e Escherichia coli emwa E. coli emwa eno ewo yensu mu enti definitely no efa wagena mu epia etimi fa sebio to kwan no honom no e de ba wase enti emma dodo na enya eya UTI ebi ohonoma emadodo na no eya na mpempi no watade junso hye won ho che enti junso adene na nke wose okwadwunso ebi atraza bi a wahye anase ntare bi a wahye enti no mpese wakwadwunso enti junso no tagina no ho che sana na ebridi infection ebetimi de UTI abrel simple kra na yunya UTI aya na nsusanso obetimi anyanie ebi ohonoma otimi junso ntentempa junso de na okwa junso a kakra bi na junso sando ebi ohono ma okwa junso no kra na junso no kakra bi na eba emma bebre na kakra bi junso sando okwa kakra bi na esen eba ebetimi ama wayase ahwew pa enti kakra bi na ase wayase ebi oho na atwew prekope wayase sa na atwew prekope anase emutimi ahwew dal kakra ni nyina no ekiraw se ebia na owo infections ni bi ewo junso twa no mu sanso na ebi oho akwa junso a na obemamu ehyehyew wase ehyehyew utimi ete ya obi ewo obemamu anase wase ebi oho no ma wajunso aguse bi okroba mu no okohwe junso na aguna ase particles fofo bi wo ase ni nyina ekiraw se unya urinary tract infection ebi oho so a junso no mutimi yakusu ase de enso amu na wom no anase ebi ohono ma na kyese pampan bi efri eye junso no mu ensese beba na sa junso bia wa pampan na mom o dia no koboro so a ekiraw se problem wo ho eye urinary tract infection eno otu na montamo na atimi aboa meka akosi so se enye sciatica yade nko na yesa ewo 21st clinic kyese yade a efri oti ekopemo na ase se o mpese abelfo chemicals bi enkose obrabo nko ade a 21st clinic no and be your last stop me say the sciatica expert osisi otoase
osiremu onan kukumudi 492 se eya o ya se hyehye wo se eya o titriti eya sciatica expert no 21st clinic fa number ni bio 0540 311 ewo kumase no ye wo kumase ahwa na kire se pankro no ahwa anase ahwa pankro no o tra pankro no na wura ahwa kase obesi wo 21st clinic ne yamfa wantwem sanso na ofri mamponte sad na ba onya tra nnuamu honom na no kire se kase obesi wo 21st clinic na entimi ensi wo ho kire se yade bia fruit ekopem na ase de 21st clinic no ebe your last stop yada obi biara ase no ke 21st clinic na otene kan doctor ebe da se nyame ya domadia healing point no so ba healing point no so ba ni 21st clinic adawroma na wo be church no watreten ne hu yade ya ha wo ne hu symptoms no watumi aso anontem one to nanam o nsiedo the sciatica expert omo na wote wo mo kan no yeko emfa nko yanim ya abrahosem papa ya sefem sem se Samuel amankwa asofo a ukura bible kasetia Ghana court me ho na hia me o wona da so no wona da Sompa TV no so no ho na hia me so kasetia Sompa kra no a ekwa bi so ne ebo adwuma de otemase nyanso so no se Ghana court wo bia wo arohyemu wom sa asem to no ho na bekwa akotwa no na asem wo ya bantumi antwa court a sofu yi etwa court mpoa se court kura ntumi anye court mpo eya abrahosem na yentie o asem ba akokora ka say obi a me yiri tu kwan no afi de otimi ka kire me say me ni kanko na wole me yiri be den ebeba on the ni free hin eba wole be free Ghana beba Canada hono ni fie nti no me ni kanko na wole na ba anya sa so me ma wono ni me yiri no eni kan na ekire me maba sen na dwunyina sa o san pa me yiri no iti man yiri e kasa nti afi no ha se wole adwini bi to me yiri ni tirim se na sebe yide nkonwa mi die no tumi bi wo mu a sori tia me ne no ene nsam die bebrebe se na adwena wa fan se nga o san apoba na waji mitika sanka asa beje me ida kan ho nana enipa wo introduce so for no mam no o he se o kwa akra asano die no aka fa ho wonne be di adanse mai court ho woni be di adanse ti da ono be di adanse no a na upegya ne nsa se ye kan nyina no ogitume no kore nti on de se kura no enam ye de nti no amane ne yaka one saa nipa ne yaka one sofo ne yaka ti no pese ko kan de na o ye ndai o sofo no se won on fa ye sika nye de emayen go se basa ye wo sofo na gu wono nanim ase o bi go no ye na sore panyini sofo no wo yire ho o yire me da ya che ne yire wonyem o na be kotodwe pachew wone asamora mankwa onua ba na so mpanifo mne pachew se o mo sreme na so na o mo sa wa so mpanifo o mo so mpanifo no mo ntumi ntub ne fo no onya de o kyerɛkyerɛ no o mo so mpanifo na me wura me di ne yire ho yaw see as behind every successful man there is a woman enti ne yire no ntumi ntuni kro no fo se azane kro no ani kro di gu nani mu ase egu na busuafo ofiri kro be so so for them because minim grow free so anameboa minim baabi omufre minim baabi omufre na nyame ne no kura nim ni nipa o introduce so for man wa bro ndi no kure waye wa bro papa ewom so obedi adanse na ma de na wadi wawu ndi no kure pa ndi no kure se wo bi ka se na wo kura no wa juice ka bi se wo ye ayi bi ama wo yere wonye nina no anka we nyina ba na nsa na oye de oba beka nto no sika akodim on sika akodim na sika no oye ne dai ode ye na aso nda na e de no ole ye o kwa je ye ba court ne mpana no ne ba da kem sofo no na ba da hu se ne mpana na re se na sorry for na e ka se ye kokwache no oba no so kwa asole ni bi na ekoba ne sa Ghana fo no sabia ku sabia nya do bi adwene wo fam o wa se sofo de ne mpratna kam e ba asole na still amoto collection man di nsam kusam fo kasa so me no kun kam wife kra ne kun e ko no e ko na no di sofo ati e di ntoato ano ga ne kun te nipa da so wa asore nim se ne de wono no se odwane edwane se case ne baaye no odwane dwan to hand asore ama
so foforo jama ye nche no ya so say o nti da bi won man wa to afa wo so kwaje correction ni bi dia minim sanity asofo ni bi gu asofo ni ma so o man na obi ka kire me say no amekan say adwuma the cheapest work in Ghana say obefa tro no say o ye sofo ene say obenya kakra ato aduane adi hwe ba bi akwa wie yiri pacho den buku to dwe esu ti sofo Sam wa mankwa Apostle Sam sa na dodo no ade frɛ no na so the din spoken word tabernacle ministry sabre mo fa ne to so wono na atwa court mpoa no sa sofo wei na atwa court mpoa no wo se court mpo entumi anyi sika no court mpo entumi anyi sika no na mo sompafo mani ewu papa na efiri no ada besi ne no kana ka mu se ka judge pani bi o se sompafo mo me ne ekosofo no ho o se court mpo ayare hosem omna Samuel Oforisuo encheti for second time ya yenye Oforisuo on se de bia no sa se mo yeta kan ha se yempani fo mu di o man so mo moye ahwe be kasa ma truth no sebe yakonya yade enso adwuma sebe ya fato e ho so no nti de bia me kasa se mu sanka o kan se mi se wi anka de chia na company for so because monte short ya se monte ampa baka se ebra na FM station no so no na bone nso na eno so say because na e wo hokra na obede na wate disambe se sanka no mabu anka ayem mre kra wo Ghana sanka ayem mre wo Ghana because they say no ye ka Kumasi FM stations wa ye ka kra na ha e beburu be 100 kra but de bia no obi eye program de bi obi sisi obi enti se obi kokum obi ana obi ye bibia na praise for ba out say we de timamufo ye sram se momwa na nipa so masi ye hu no na wa wo ba me hu nipa so masi no ye twa sika se da ho eno de ya no mutimi ye hu na mebusa se adenti na ye te radio so na sabe abaya wote so kura court kura no sabe osuro na asema court Ghana makacha se no mabi hon ma de abrofo ne de ye no ye ne yesi esesam because nipa na wo man mu no ye tiri oden mimi hu bi da afede ko ba senya sebe na de obi pesika na akofa bible de bia meka Yesu Kristo wa ma right time mele ne ba Yesu no wo no emsa ne maame ne kura wani de sa enne obi etimi chasa na waprane se mepese me yesofo na wafatro konkum ko bible ne bo nyeden ye hia ne se wasoma nipa ne wakobusebusa na ye de abrɛw ene obi ti asɔre dem pa ne nkoma wo di nyina yakɔnete amasɔfo wo dem dadaada eto de wo di ba nyina no wo ka cha na kola ne nyasɔfo nim eti kanse wo bɛkɔ no wo pie ya ne edi kaka cho ne ye ka asɛm ne tan na ba ko tompe ye wie ne de ho atofom sɔfo na ben ebini se sɔfo na ben eti se ye ne yete dem wo ye ne pɛ na ahia yen se ye ne se ye ne yete dem wo se ye bɛte asɔle a masa akwa ne da wo sesei but kuma from penny for so chance hu say obia wa sese wotimi edai ebi asori na we kan ye kan se betimam obi asebe onim bible mu asem ana obi on fa urade ana wonim de ye ka tworo konko asem ay kan wono na ye sa de on nka first no ye de akoto sofo anim ama sofo afre no aka che ne say opani mempanim gu asese na nka watu ne fo na ke de enne sofo be na wo de wasem akwadan no de ya kan na wo kan anyame ampata na ekoye se nya sofo ni nyina na so ye kan sebe obi a ofutufo sofo anya bia no won nwonko sofo bi ho anko betima tudufo aka sa kire no besi na wa na dwese mapasi kan anya de obetua da because na semo kan ni mpu atwa no wo kan so ya mpa ya anya ne hwe sampa court grant man ni sika ampa ba ma men ka sembi ebedu mre bi me foso enne wo bi wu na se me ko na iya se me sususu anya me ya nya ye obi wu anya ni nya na ye me ya me ma me ka se me si nipa bi wu a me edu me bi aya na ye me de me hwe ne no ma bi oba na asase so a ya na edu me bi me de
minim bebe me wato minim de dem be kode na so nkwasiade bi wa me omna se ma me nye da na me de akowuom me mfa radio minim bible te se de wo de kwankolo obi aba okomu minim wunim ena mo de sa aye friend say mo ya to so Jesus hwan ene ntwere de wo pese wo te aso le ntwere de o mo ye best ade de to aso so o mo ye best o mo nim pa edino o mo nim papa na busa se edina na o mo de te so no ya do mo te ase sen ofoso yankopon ya nto a kanipa nyina san ogana ha ana nsu a yenim wo mo no konipa asa because obi anya na dwen say sebe sese Ghana yetimi yenim bebia ye fa yenim bebia ye ko so tuo sese unya asem sesi apa na court kwa na watwa ne mpoan court obi anim se court no court ma menka se bi yenko court nsuro court o eka court nka yema sebi omo ni bie police station ko nka ye for omo ni bie sese kromafo obi ata bia agyeju obi sika mo de aye se tam eti wa osika ko re nipa ba ko fo so fu 1.something billion and akodi ni ho why champion ampa ko court say papa yi na nanko re na japade na sebi kromu ada bebrebe na japade yi obi kura na japade ko anya ni din na da so because boni a wodi nti ofa ni din to so da wodi ni pafoforo din na be ye den tisi na na ifa etuo ana ofa ba hey wo de mna sha wosem afa anya dan emna na modi a chechire saa du mebi a wo kasa hey contempt. Say be contempt no. But ye can so say ya ye nipa. Ye nya ye te o mam ye to aba obi atimi kire na dwen. Adenti ne ye boa ama Ghana akoso a ya asem da ho ne ye ka ho asem a ye ntimi hu ba bia mfa asem ne mfa. Ana obi de na asem ba wo say asem na che. Na mbusa nse opani mo ye sa so na se nso e jamu a. Ene na fe na nka Ghana ye beti ahua pa. Asem timi court. Asem baako timi court. Na ye twem ba 10 years. Wo betima ko jeje akwa kasa ache. Timo de masem ba munya botre. Enye so yize ebi ni de sofu ya kwankwa na ebubo na minimu a sebi wote kotia egigi sikai. Show. Abra na na hu se na akache ne se mame fan congregation quarter se hwe no. Ohona na sanka waba mubu. Me da bia meka se woma uti abroche na mo obi sika so mfanya japade ma wo no ye ne kama uti so ofra abroche ba ko ja no temna 2 because him said na chi no why ne kama na mom se de rewa num na nko uti se wo ba pe no starter pack no ma to eno ene ye sofi hwe ba ma ni nyamfo waje wabodwe se white atuntum ne namu wabo clarika kwankwa lobi we ye kan obi nti ya se da obi odi na chi onu nya sika ni bidi ye wonte ase da eno ne Ghana ye problem say obi di obi achi odi nkwase asem e digi misam adaso di na chi because okoka na asem na no ndra ne bebo no me say de bia me kasem say heaven kono eden se ya ne namu a sofu en kan heaven asem we want for bi anko eden we would but oni pa guni na ase omo ani te kroma yete kroma na sabia sofofo bi di nkwase asem enso hey ye command obi te say no mu gwa so dem ebu nkotodwe sofu bi ba ne ye nyina da fam jimi masadu tam obi enhwan pa ba ne dem o de akono because ya na ebehu ni say ya se sofu betima bu obi akwaje visa sofu kra den ka ye hu ye tete no ye hu se sofu ade na sofu ye connection the way connection no e say no de be sabia kronfo gina ene be sofu fo bi gina epe okay waji obi sika no ya ka asem bisi ne ye ne frɛ wa ototo ayampia court kraka na court ka say no mabu a court ne sese kyese wonye wadwe se papa yi wa fa ni sika na ofosuo anhwe ya mra bi na ewo Ghana na ya na edrume bi a me ofosuo edrume bi na obi twa edibo me no me mpente muatem sa nipa kro no ye de fo komonza kobu sadie ti na nipa ne yes ofosuo twade edrume bi yeto na hi o twade yeto na hi ade ye ka ne se no wa wutifie anya wo no wo hu penyama na wo fam sika 1.something billion onyonkwo age okay na ka sa bobo wi ase bon sa sofo okay wo yi na make che no eni na busua se be ponkwa bodama ni wura mo dam okay mo disia ne de wo ye nie waje na nasika 1.something billion sha oto abusua fo mo te ho
Mamfasia. The nation's uncle. Wozu bema nya so focus ya go fa be na ama nyina ye no mato. Se akoye te se ebani se ya na ama onuanum bia omoye adwuma pa kora so na omo akantie mu bia dom wo ye so nenso intimi nyi ye nim ye ko atina ebedu nua na tama na be yan okom na afa nim guase e basa nti amanya meduma na ne emabu na eba ne bebere mpene ye ko se mu ani mu nyam no mpanimfo na se no na nka service of panyin a wo bo obi di na tukwan nyame adom anko yi ni sika we enie onye wasumdie eno na Kristo di jam Timothy nkomo se ni wafa hwefo dwuma no wafa adwuma papa ye so hwefo ne se me nya ho asɛmbɔ ne bi nka awurade de mmara we no nyina agyaw ɔde nsɛm we agyaw nti se wakoya ade no hu se didi mbɔne ba twere ne se ɛsɛwo se me nya bɔne nka mfa ho fa sika kɔba ne tena wo baabi ɛyɛ asomdie wo ye ne mfa so ba wadidie sɛbe ɛnya ama papa sika nie sɛbe wo ye nipa a ɔhebra wa bra kro no bɛka ne agiwe to nsu wo ka no korɛ ɛfɛ saa ne yɛdidi wo wiase na sɛbe wanimu enyam kama ya wanim tefuru se fufu ade a kyesu ya wo da TV so a sɛbe tafrache wa ya ade nyansa nim mfa so be na wo so na wunti ne yenya kasa twitwire bi de tie nyame adwuma wunti na amankofo bi aba mabuza se Kristo ni wo wunti na amana yese nyame dwuma no ya azaa wunti afedie ne be sitimam ni bi atrim no waka eye no mema wa brabo ena obeka se wa famu ko ena obeka se wo sire na akira asem etimisire mon kan je so fu jimfo ye oda so se ba bi wo bi onhwe na ade ese se wo ye no onye na asumdie mra ni ntia mi yisu jimini atefie ntia se wunyimi ye urade abɔ kokɔ ato so wo ye nyame adwuma mi ye nya ho asem bɔne nka on se ade ne bobɔ ban so be wie bɔne because wo pen pum asibire sika na wuntua ni nyina kwan ko afrende kakra bi di aloke no na nka wato bo na nka mfa ni ngwase na ama ndi eteki obagimifo ne yabɔ no kokɔ na bible no kuraka oso obakwase ade ohunu ni obanyansani hunu ni yeba no de ne ho hinta na okwase ade otena se ma ne beto no ediwe kura bible kan yi a wo ye kwase a so ofo no ane nsam na wo sua no so de akasa yi a anumre wo ye kwase a wo yire ongahe o maame ongahe o papa ongahe etina bi se yade bi abo papa ne yade ni chi na engineer se a papa bi oba so mbeti ntimu mehunu no ofuro abrosan na behwe nanim gibiriza akora wane ne agu ne ho na wo ofuro ba na mo waye mmobo me anya mmobo sada no yade em no meka nkwaja se mputo akyerew enya me mmobo because ekwan na wonam so no wanim nya me mmobo eduom frasie nsu nyansa no manya me adwuma ni mumra nyam o ma ho nti ono anwene ho ofia wo no wonwene ho na mo ono ane kra asabe wo de waje o no yire no medidi no so obi ni monyamfo no so ono so wo yire no ono de wo bɔ ne fom no se na ye ni dwetire se ye bosia na okoje one ne manye den wo ye nyame nipa wo nwene nko ho nyina mo wo se mu yi nkofo fira mane ne wo haw mu no mo de nkofo kɔto amane mu no aye proud no asa akotira batire wo wi abeka che se mensisi obi memmo yonko abo awurade mpesa wo gina so de ma preach sa preach yi di akere hwan de na adwuma ne da ho no foso ka se man bi kan bibi mete na me kra wra ho ahye me kra pa enye ka se wo se pie man na no o se adwuma e fu ko FM station TV station bi ande ko busa omo ye marketers no se adwuma e den pa ye den ya for you to go out and convince someone say ye ha wo ba advert ye yi no mbeka ho asema chew. So for man of God in change will be adwene say nyame bi wo say enough from ba uji mi nti what kasa ayeka uji mi nti what kasa ayeka we obi friend asew we ye oda we ye friend asew ovozo nsu nyansa no ntua ka no yesa ne we bo ba gire won pe ndu nsu nyansa no ntua ka no na asomdie mira ovozo ye firi wa na me ba ye court no mo se wo fen so ha offense de minim say di mbone pepe kuruwi kuruwi so nka asante maka me se 4 pillars of Asante region we ka ho fenso ka ho enye kuroketwa offense asase history about offense enye nkura asem di go offense de ne nkomo ba de hia hemfo ne mpanimfo nya so so ara de na course sam na judge be na o na dai na nka bibia na kurobe kura na friend Ghana ni pa betina mu ya udi nkomo na mpese obubefu kura na obu na fu because we really growing panimfo na dwene na as a half obodam as a half nyene as o mo yare kuronfo bi na edi ukuro ni nya odi ukuro banya nyame adom ne to ate onza aso ni mu we yesa dodo ne ho we yesa wo ano
Yei, wono bati fie. Sabita frache, wati afro mo nshapant, wawo be kani bema. Na shia sa awo ya, utimi pidi aba pren for nicha na mbati ya, wejimi. Udi ya asam no munyinu wana ya nema atem ni diya ni pieno. Ufoso wawo ba bwane hoka, akreti atechem, wani tuyase pramide na ekwa akre inje. Wako kani bema na ekwi. Na koduado puma pramide ze, for nichira hanefa, na kowewe kankabima nemro nenka. Jimisro kowe wachi nipa abakod dia na wokekaye adia na bu abon wa dia tum emra ne hye ne keteji nipa ni sika ma nasum diaba yetimi ka tie nipa ise ko na wo na ode wo kana wuntimi ndi ade ba akod ko hwe ne japade a wo ne ton edu no yeso onko bu ni kuna na so onko bo ndia na mo nye no metrofu asema na asem ya akod idi ye sey ne tie ya ka ne nura ofin so court no wo ho so oni wokura ada ni nua wo ho wo se wo fa se da bia de ombo ediom ya gua mu ya mfra kura na yehunu nkomo ni mu ye ni yehunu ba bia de fa no ko na we yese besin be babo nti me go komiti obi fun me a me go re police ni court de ayedai na me ma mi fira ntoi na mbaba fira pagya fie mu na me ya de hie na makona mamra kwa so na asum dia abadi mudi ni tiane yeseme a wo ba be sue nyanza edi mesra court ne say dipa no odi yensa accord no ambo ni di judge no se na akwa naka edi amomani ma ye hanto mo san so yesem no so biem no munyina petia ni manimu ya yesa na ebedi akire no say di tanua na ya na nipa bobo na se kire no ofozo ya di kogu kura no nyame adom ayi nana na di asemi bae ofozo edi akoba ne sa na aboa pa na we de wa hu bio mo amuni kure impanimfo no onwu ya na ne ya obi be top roto no hina sa ato amani pa foforo obetena ha kan unyu hini bia ma ne mepie mu nka nje we de anko ye yankoma no anjala no obi ya oketu ebi on ne ya diesre munyina mo ye nsole waka ade bi ko na nya ba bia wo ho de wo no aye ko ni gnanka kuro no nsa nyina ba bia gina ya na ya mekra ya wo se me pa kuro emi weska kakra bi wotumi kitu bia anka bia me life no nka me nimba nipa kuro ma dane wo kuro mu a ikonkomo bitimi koso na mekra ewe mekra se ade na wo se esie ade ne nya wo dia waje woje se ade we na mde be ma wantimi amfa ma fama de ma me utimi ya fa na me mfa de kuro aso de be ma eye simple e de ye de na be wiye sei Ofozo story ni bi wache ya bra na ekwentu de ma mintwa ni tiawa na okay abrewatia Ofoso be ma na de me nko ni gidigidi bia na papa no se de no amesika se de onim papa no anya na ye bone de ma no ono anse wo tie ye sesi ana se ne hu ni pa bi ne sorry ma ni bi etie ne a omko kanya ansasem hu na so achi ai na se de ne masi ko no wo ye gu nyame nipa fo no wo mo hu fi wo ye gu animu ase na enimgu ase enso se bia mfata kani ba yeti we ya akanfo se wonye kani so wa ba betna ayi akanfo mu yes when you go to Rome you do what the Romans do it is a wonye kani mpa wa ba betna ase nom na yenka ne se bia tribe nko a me ka se wa ba be ye nyankopon nipa sempo no se na osuma bosonsum mpo ena bia hya na asore na chi a ye ka hye say sabre ye nipa ni so di ehu ni se wo ye nyankopon nipa enti wonye de se na fata se nyankopon nipa ovoso be ma wo hwe ma cha sempa no etinum chichemu aduana nwotwe ho a wo se enti munya pe obi ofra de wo se wo ye nyankopon echi di ni anase bia wo ye man of God no it should be perfect like I said yesterday and what say wo ye pepepe na enipa ya wonum so wo achi congregation ya wugina wanim who preach against sin ya wan kasa do ho aba betom no enka ayete senhwe so de e de ama wonum na wonum atimi so ayedai aye bibi pa ma won so won kire no etimi anya ba bia sie de ama wonum atwe doma masafo awrade no na so ye nkohwe ayese ye kobra won so ye Sompa fe we ye koya na se ye baye ubehunu akwa gina ho ena nkran ketenkete ne yesa de sabekum na omu TV so na omu baye wo ye de yakwa ni moteye okwa ye adoya nka baka sansantrafo fa camera emra mesi so na nke ye metwa fam to TV so na nke ye mo save fam eti me catch re no yesa bakwasia wo we no ye de ka na wo nani so
Kwasia so na sebi oda sumya so onye dey on sachra na adwen sumye wo ho na nanom se amanyansa ma adwen sachra eti so kwa office court of so bema na me kra de mintu na nafo sa won court wo already kwa Yakopon no wadomo wo obosom dada eti dia be na wo twan a aso ma so free day ne kase ya na konko na konko mu asamo jeje na wo de aba betena ase no mi wuti akonwa so wo nsuo wo bia oyo ohini bia no asase no so ne ma nyina no ye de achew ni nyina da wabem eti we say nana kamedian kabe yakora mpo na office court yakọ ye nya honko a ofo so be ma okoya api na sia de ne ko high court krampo na same thing ye beka okọ supreme court nso so a the same thing, the system is not working. Eti baby Ghana has said no no meme ya bo asiama ohine ire meti ase no mu obi de me ka mesi minti min jisika nti no menya rehwemu ne ahotoso e wo Ghana police mu wonu so akochi nipa no o ma run the person to court ama court say enipa no wodi for nipa no kwa manesa sampa e kana ya ampa se me di wonom am ya working interest ego so na court se ko na kwaji usika na me wo ho ahode a me e ka bi ko post station wo kwa akoye statement a me so betua bibi ansa se wo kwa court a ye tua bibi ansa de o se anya no kura no fa mebo so because ye nyina akọ obi pen eti sa sika na me sign no so be sama me kura pa na musu ko peace so a anasa me koye nsama ne sika na ye je me no eni adenti na me kura pa na me ntwa asem no so na ka me fa nto malt na se me fa nto a imizo drink eni 5 dreams ai bi num na ka me ho nto me na me nya ma ho oden eni ma pom den eti me ka chira Ghana fo mpanyimfo se of also be my constitution ni mo no amamra no ehia review ehia amendment say wo mu say sa na wo sasa ya friend say mranimfo no wonum di asam de a mesra wonum pa we de ansa danse me kra me se me kra na yeche de empanyimfo tie na wonum nya sisaye wo mu na ye mranim adwuma no nanim ye aguase because minim say na wade a ene me kokoye de se nka be pemba bi patwere ye eti ye ka kire Ghana for mpanyimfo ne say braso se court ni titru ye rap your friend is say ma me ya woda your friend is say Mr. Oda me boa your friend said Oda mranimfo nyina anu ofo so be ma me ka kire de se wo moa na se mu na wo pese wo ye no won mu nya na nya ne ntam na ekose ya de atama be hye wo bia bebu no yonko e basa so aduabo no so empa da ye se na nanom se ye mradua na nanom so no ye ya sama nationals of chiefs said ye mpanyimfo osigina ye e wo man mu a wo mo ba ho e be catch them said this is the section bia ye pese ye make na se pese ye take e fa se no so adwomo agenkere na se bia na nanom se ye bladuabo na se ne yemra nim efo adwuma no sono mu de kwade a ofo so be ma nipa be kunkum nipa da bia ene ye nyina ye be hyentina na wo fa ne ho adwen ya be bo no ba bia wo so wo fa ne nsa be ka ne sika no obefa nko ade a ofo so be ma asem ne betwati ade ama ye nyina me da ase. Okay, Samuel Amankwa Apostle Sam mesrene se onye badwemba na ketua wi aka no nwumiri no oni so mfa papa esika ma no e de asondwe beba na busuafo etie a obi nkoka nche na busuafo no se kromfo wo mabusuan no ya che no so mba betua ka no metua na dabi no e be fa wo mo ho obi ani wo ye kromfo a na yiri nim to ye kromfo sofu ni yiri nim se saa na ni kunu no te obo amanfo aposa enso hwe ni kunu hwe ha na odi nsamfo mesi we be kwa akohwem nya na nko na odi aye no enya na nko a ntu ma na ni na ho na me pese me bobo akom eno omo kura so nya adaje e wone nase a omo ne bompa ye honom kwa asore no omo kura no omo ye me mobbo kura ntu heaven omo pa akwa na he no pa akọ omo ko spoken word tabernacle ministry no e heaven omo pa akwa na he no omo pa akọ o kandifo hesuba ya o kandifo adanadie na ya na minim omo de certificate mi omo no de tete asode ya minim omo de certificate man crofobia omo de tete asode and was a track watch on us here Sompa TV no say come and your life will never be the same say ya no much on the bus no blah blah say be man ko dia say
Baba odobeko fire. Me pese makeka akoma kire sofo no. Na nipa wo yetumi agina fidi kese we so edigan na court mpo ase court mpo entumi anyiska no. Na ne court no papa we odani ma twitwiri fam o. Wo de mama no pa nega abohu letter chechereche bi omde beba. Ehu na yanom de tutuli baso na odi nsemu hunu. Wo de makasa bi mrasesi abohu letter bi omde be piefia. Na we uko ye na obusa Ghana mrem se wo si edi asem ne se wo na adi bi ma wajapade ye de mrato so gema wo anaye ma wa na akoda wo ka enti se nsuo kren na gafa judge fo ni wonyina na no nya sala maami oba me chie ne dia na lawyer na frɛ no wa me na ni kunu ni I know yali yes no yeah yes wo ko bolo ya afra nya na lawyer for afra ni ska no mo se brani ka ho asem wa mu nim ya wa mu nyina enti mesre Ghana mpanifo se sa asofu we didi court atem etu omo to omo sanfre sa asofu jimfu we didi court atem we so obetimi anya adaje akofa lawyer jimfu bi manatural letter abre se ye de ni picture atuso se madika aka cho se Ghana ye din nyina no e lawyer for na Ghana ye lele friend me casement to se be kura e yo mo a na ngwado me na case ni nko court foforo Ghana ye din nyina ya lawyer for na Ghana ye din sa if se me ne dum banya asem no ne classmate no mu jimi amanfo court a court bi aso nyaska nana fa ho adwene me enko ba bi wate yentu kwai ya asante kasa na maka kire ho tete asem checheche ba ko sa de kire pani pa me mo akwa ba noke brani mu kakra na yentwa ye ho yenko computer so dwadie emna sesia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwento aye for. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso. Obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule Baran about Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. Promo Ahmad Shofo Iso 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazi dur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano wadi she during sun. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema womo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchenfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na way from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posotano. Burukutu ginger. In a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside.
Brukutu ginger, bermensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Enamre mu die se wo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da fam a ene na nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma na mema ntade de de kwa yie party office wear hodo say suit na wo pe ladies wear e ma bags ahodo watches jewelries ama wo peringa na e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pii die ene na watu adi na wonhwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti wo to ade ba ko a what 10% ade free so de ma we ya kwanya obade amatufuo ene mo amopa ne nkronkrato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokromoti a yensa ne ho mopo da biarada hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter the papa perfume. Osei Aboagye Oforisuo na Mr. Debbie as a papa baby you trip me on the yari yato no sao many awon fe mo ya nu bi na ye mo komo ini e pe me man komo na abo na ye bi ede awon fe aha Mama, Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters wa. Oh shit, my na yero. Hey, Lawson Dire Bitters. Petra. Cheers to Lawson Dire Bitters. Spain. Numni nyansem wonto manipa woni mfedi nwotwe ensesa apemfo no FDA agye dwedi nkratu ato I am a soldier at the battlefield waiting to hear the voice of my commander. Food for thought to fue Liberty Conference. Liberty Conference. A Drew Hopiamu way April edition. Food for thought in conjunction with Omahini Ministry. Or see the X blessing. Genesis 48 verse 14. Omahini Yawadubuachi. Wanyamia kuwa ewiye pray. Wade ngosregu niso. Wafre food for thought adisi yina. Se April yeshia ewo Jubilee Park 13th April. Anopano siya pepepepepepe. Na yatri srabai. Apo osunya nkropon pai. Ajum tufonie. MOG Music. Joyce Aboagye NFL resident worshiper. Minister Kwame Jedu. One minute back suju. Na yaka S blessing noa. Enua ne se. Jacob a Oshra Ephraim. Woye kumano. Enu tiadie bia. Enipa se. Wonsentumi nkam. Liberty Conference. April edition. Onyame nam ni boy ni. Omahini Yawadubuachi su. Odi bema wo kwa. Na sadan. Opronsam su ope. Ni obenya pa. Wanyankro ponchiredi ampo. Diye friend wachire domino. Wobe pro opronsam. Ajini kukuni ni nkaka. Wobe prea wontumi jiaka. Edreni achiremu wadabraka. Wobe tena wadreni achiremu otutuka. Liberty Conference. April edition. Shanesu. 13th April. Eyedam memeneda. Yenyina yeshiem. Ewo Jubilee Park. Kumasi. Onyame pe nyame amane ma. Ayenema. Oh, glory, hallelujah. Your response. Okay. Yabahwefo ne atiefo nyina kwa babie malika ka cho se yo tetetu bafo ye boye ntaba mu a ye nam soro ye sai enam fom asemu a etwa mu sesie no Samuel Amankwa dodo na fa na Apostle Sam no mombra me hwe nipa wo reception ho a wabu wo mu sofo kromfo we mu nyina no mo hanyankopɔ adwene momma hwe nipa wo reception ho no okay panipa memo akwa aba ya jo pani bibia boko de boko ya fra wo sei faram dodo na frem kotoa ya fra sei kotoa ufri hin na baaye ufri sankore pajoan wakosam ne sen ya wo sei Asem Mpe Nipa ibetumi aboa wo masem ni nyina nse na mi ye adwum bi wo so mim ana brante bia ba ho ya friend di black ufri sinwan oba na midi oha na mi hu no
na me ne fa yonko de me ne wo ha na me firo ana mbasa wi me ye adwuma na ono so saba Kumasi a ana me ka kire me se me de bi me pese me tu kwan na kwantu abam se pese to bo ase producer we so ya kwantu twaye sisi a watene ne semens ni komomra ya zemo bradi nyakopon ebe ye kakramafo bekunkuma manfo ato atwene e wo duabɔ kwa so ye ne semens ni komosima so emra sisi doctor me mo akwa aba so bibi aboko de yakopon na so me wodi o adwuma we edi o dafo amanfo sisi ama bradi nyakopon na so sisi na yade ba semens ne besa tie ama me ne wan say yade o nipa benya so na yade doctor semens aso yete say first yakopon dom ni mapanko na ekoso ni adanse na say de bi e kan say semens abey last stop okay ana say ho be be a uchinchin a ho no be wi na no man ba kon matutu ska gwa chinchin a komya me bebre nso ni nyina amwa semens afina be hu se samo ade oyi ne mohwa me ho to me na hu de onka na mso nya hwe se de bia ne ana se parliamentem o che di kanfunti yaba ne de eguso ayehwe mo bia o ha no ho beto no na ya na wo ha oba na nkese nketimi video situation no nan kan ho tona ne asan a capture ne before ni after no okay I know for so we buy na president seven be man ho aye pa ekuro my practice for 12 years ni me hu sa condition bi da hu se ne be man ho aye ekuro papa it's an infection pa for you na oba review ya just about 8 days for you as a miracle bibia ne hu biem okay but na na sen ka me twa first one no eto ho na ma hwe no nya ke hu na she dia 12 di no sanity enema e koso semense bande edutwem so bando be mu chefa bra asokroma mpon Kumasi fie pe ho ne wo de bia ye adwuma anopa no so ne ahyase udo asokroma mpon so pewura bank no asokroma mpon Kumasi fie ho asem ne ye kan fe na mesna friend se wo person bisa na wo pe kwancha na wo ba ho a 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 60 61 61 first we be adwuma na be bia ye boy home na ne pa na se ye boy edi ho pa infections gonorrhea chlamydia syphilis herpes genital warts sanam ya de ne de o ifen ficha na ne kukukura na ne di asa ba hu sa ho so enya ho ahode ne ho nimdie ne ho ayasa no eye wona wonya dompem haw sisimu yade intimu haw stroke for they say akofa department we be friend reflex and physio department doctor wona manfo busa no say there enya sangeto is there come say case say ba ha ba aka no ye be hwe ho no special more pa fi say doctor ni a ono so suade a obomu abodi ho pa baby entina touch me bia no obehwe mie ho ama okay baby akasa na church betintina ma inti wona stroke wana atinka wonya atinka wana wonti masisi brasemen ba clinic ye behwe ne tuabo kama empempini na etoda na pressure nsem no metise obi an maduro for the past 20-15 years on pressure yala mentiase say you believe say bedura bi no o say it me control stabilize ne kama awon maduro semens benya sa emwa no enti brana o pressure na in fact supposed to the hard nsempempi no pressure na costra e stroke neighbor wona on blood pressure costra muntu me control no bones have never do. Sometimes when you careful, what mean stroke, which mean kidney problems. Inti ya ni here you say pressure no de be with me abba from kama. Afi diabetes si there and also hard ye. For the tumor also ti I have a case when you HIV/AIDS, but na ye high sugar level. And I say diabetes mellitus na ye was oba semensa ye bet you nwane say udi. Dey say otwum from enra test with me aboa. Ama sugar no a control kama pa awa so Sompa on medru fenames ni biem 0240 61 61 60 61 indi say ye nem yade say ye akoma yade say ye hepatitis B na how say ye stroke say o to asan so sisi de how biara no furniture mo semense ba clinic ye be hwani aboa na mpempi ya na nkofo eta misdiagnose obi o makwara sabe o ka se efian ya na ma efian edu the first so niam eta ma efian ya no e dos papa uji all sa fi ho a ba ko na tumo yembe tuma ya na nye all sa hepatitis B the person fabra kan e chim na agan doctor so to aso pempi no e ya ne hia ye se utumi ye diagnosis papa se scan
ye found mo jani ehwe ni hu ade property how and the master men down so no on say o here lab na no pemfo bombs in fact mo lab dey say there research center okay is mfidi egu ni machines egu no just say enya senketo nti ho standard hospital dey hwe yade ankasa na omra na onko no sampa wo hu ade kra how wo hu ye be sure dey say wo ye mo no so afa betua boa na that is been no for so wonya bia wo yemtun ya papa wo koto eta na yotuntum sometimes on fear me ya hyew na etumo ofu ya kapu etumo obofno we nyina eken wanye careful obeka say or sana say typhoid nemu hepatitis B ya de unum say STI enem ya de we be da kwadwen ma so oba ye behwe na ya tese hu say one we nipadua no enemu ano ko na say o magya ne sa obrebo no liver no eho aka ye hye no say omba ha o liver no obrebo no na otuma so scars na say twaba so e fen cirrhosis etuma ne kese na sade abeta so fatty liver etuma munya cancer of the liver hepatitis B nti so obi a ni ho agro now yetumi san ye hu say kwa na o system no antibodies na so nkwamo no enemo no edi esi ye behwe ni hu aka chew ye hwese o liver na djuma ne function no kosen afa betum so hwese do say no because ye hwe obi dey voice na kodru 17,000 emo no o mo do so makoma kosa 17,000 o system nim yamiadu ye hwe afa bedu fa fe do say wa bread above media o maybe you know so that be bradian clemo from 17,000 to 500 into uba be checking na hu say de esi ko na etumi ahwe aboa tebusafo e ma hepatitis B obi ahunu hu na enka say ni adro ni ensa da bi semen say baba say ye be hwa aboa ama o liver na nya hoden into amano ne wo ba bia wo gan ha ba bia fa na ba bia frena message say di bia friend remote healthcare for so sound me mai bia adwuma san bi tumi fa ka ma o frenya ye mo ye test ye be chewa akwa test no ye mo hu lab so ye o results be tuma ma onura ye be send abra obetuma to kama nti bi na ontumi ma I saw you to how between Yama Yaho Kama. Fiona Mesna frame 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 60 61 61 Di bana benya mu chefana o sciatica na o to ase no sisi ene wachi ene stroke na fa jono bra na ntumi hwe mo na hodi ntumi kama o semense okay doctor ye fa gan komo no na ye bre no yo Oforisuo bema ye screening no papa bi bae okay now atofom kojo since 2019 na Thursday no bae ne Friday no afre o se doc eduro mi guso no mo ye se nom Sunday no papa 5 good years papa nipa sabi ne bema atofom na entimi mpega no agan aman bema na sorry ejina ho I was started DD in 5 years and let's know it's here can say we bema enwumre wo hwe na say wutie sabi obema munya den obema na tofom wo de hwe enye hwe say bema betima hye nyankopon de en munyama e wo say oba bi etimi nwane wa ahomate eye den na aye den na ba bi na nwane wa ahomate no watimi de nwane oyire na oyire nso asore no opra nya na otonwom no de hye nyankopon de en munyam se wo ye bema na sa tibia wo ntimi nkoma na se o mema ya na nsipi ensita eno na yesi tumrika na koto Siemens Vital Herbal Mixture and Capsules said during an emra na de agan no said the obi a wato from 5 years since 2019 na agan any no kakra doc de kan no ho no aboa ma ne bema timi asore gina no tumrika na koto aduro ni bi na unim de besi afenso uye bema sabi ukosina ni sisia na wajem o mema sem no enya kra ma na se 2024 de omo ne won kokra o se bema de sabi utimi ma oba no so utimi enya feelings bi na de okoya no release na na osene no be pacho enye sa tumika koto adu no bi afenso onso ye oba sabi atenka de atenka bi ni ho bema bi ho ayeden wano no magan ni ho ayeden oba no da ho sa timkeja se du fotie okeka no wenkeka banchi da ho ebo me pacho mo so se de mo ka se 2024 mo ne mema na o ko 2 minutes ne nko no sa so ne yeso ye kan kire mo se e wo sa ote de wa bra wo ne bema behyiam enti wo so tumika dro ne bito sabi wo so de no usisi na ye oya ono na ntiato da ho no any stroke e wo ya so ye ntiato da ho wo koto agan usisi na ye oya sere na doku kan yare ahodo bebre na timi di sisi ade ba na se sa yade na de aba na nya accident bi na unya ya ma odompe bi mu abuo na emom yare no anase mo a motena se che ana mu gina ho che mu kukuru mo soa mu chini mo fa ha no ama osisi oya me pa choto eduro ni bi
ye catch us say unumuru half no na usisi ne ko eno na ye ntiato na ye ka ho asem no san kwa afa ko ba bi akoto na kwaji usika san so na usisi ne wo ho afei siatica omo to ase twetwe omo no na doko ka ho asem koto aduro no bi no na hwa ade ni nyina saa haw ni nyina be firi ho akwa ama afei so bi koja omo nan a na moja no unse doko ka se obi nya hepatitis B or ko toilet a moja wo be moja no ya na etum when there so ko toilet na moja no se e ko a e pato e koko hemorrhoids unso koto aduro ni bi no unnom aduro na saa moja ni nyina betwa ni nyina ne se utowi a freyen na ya ma dosage se do besi anum aduro no ye ne de ma wo de tene se bema wa yemre won pem bema ne bema mu nya den bema okosina ne sisi anu agye mu no se do besi anum na ni obi a ne sisi ya ne nom ne nyepe ana oba a ho ni atenka ne nom ne nyepe ntu frɛ ya ne ama dosage afen so mema na sebi omo prostate wosoro omo sugar wosoro no o frɛ ya ye be ma eduro na atimi aboa ma o prostate na akofom o sugar na akofom na wano magan ni bi no wa hwɛ se de besi ayo eno na papa bi mmerɛ bi sunyan o se okodwonso a ono na ne sisi na ye ya ena obeto eduro bi ye che no sunyan be bi obenya bi na okoto e afedo o so odwonso na ne ba bi pija to onti ase ada eduro no side effect no no ana yes ikano ena ye che no eduro no side me eduro o se na na mu ntiremu e ena ye se wo sisi na kan nti ne ye kire o musa no enti me pato wo to a no wa frɛ number no ye be sa kire ba bia wo benya bia to bia wa bra be frɛ 0240 240 61 60 61 0240 61 60 and 0205 57 35 Ofreya se bia wo pe bia tu aton wo frɛ saa number no so a yɛbɛfa ne akyerɛw ba bia wo benya bia tu aton ana se wo so ba ye ho so a wo benya bi polisi wo bɛma okay ya ne smase ba clinic doctor yɛbɛda mo ase mpempi no motba na mo kyerɛkyerɛ saa no a eboa ema o manfo so no ehu faako o mo konum kutu o mo yade ase smase ba clinic ene ne wo mo twetwe nkomo no asoko ma pone wura bank no wo ho no na edi ehwe ni modofo yenkoi na o mu nupa ene o mu fidie no yesu enko wura mu bi na ahoto entumi ensa emra ya asem o asamafo agye amafo di sikadi wo Ghana o ya asem kasi o papa na usu firi hin na ba bi ukomo ne me dedodo usu firi na ba ye Sankore afo wa kusam ne sen ya wodi abeda me se metumi aboa o di black odada me ma di misika ma papa bi di adwan me frɛ no kora won fam ko ye den na sika ko di ni wo se ono ka kire me se nipa no onim no na oya ade tu kwan ya otimi boa ma ya den utu kwan na me se yo so kan sa dia mate nto de nipa number na ma ana me frɛ na obisa me say fa na person ko as me dia Mexico na person me ya den me kono you so how dia problem ni ho na me fa passport na me fan sen no na me fiska en ka no sa se ya de e ya hu person mam na see you mate che adia chimbe 2 days time no frem na o se me sen ska no ana me sen ne sada dia me sen 3400 to me on me kan se me uye bibia abaje 150 million uya obeje mo 150 je se osika se na akodi ni ho isi am 7000 na akodi ni ho 70 million ana visa no de buy no fake no de blame anya original one no scan to akodi ni ho osika no kodi ni ho mfie se ni okay last year December muna scan akodi ni ho no ka kire se oduduru Mexico a obeje osei oso obeje mo 150 ne 150 million ko Mexico 15000 sa no kan o se adwuma na me koye no o be fa eka ne bi sa no ka kire me tie se wo ya brantie no okay di o kire me di on di o komase ha o ye adwuma magazine ho no wo di o di sikan ko ma no se ba di me di sikan ma no di ono wo akra ba di o kire me nipa na obetima aboam no on di o akra tie se sikan ho ne kodi ye isi adi o akra no na kodi mesumi nim no your friend say wo nim no dabi na di o kumase na nim no on di nim no na wo ba ofri kumase ba wo hu ofri Sankore ba no so magazine me ba sa me hu no bio producer atwro ba wo se producer atwro to manim se ono so afre no a on be so obefa na wo nya oni fo nyini ma producer no ni fo ni dia menya bi menya do so do wo kumase ya ne friend say friend D Black yeah ofri sunyan yeah no ye adwuma Sankore Kwame Nkran ya den na hu se kumase ano so magazine on ne say
na se basa woni ha so ba no ma obi frɛ no so wɔ komase so wɔ magazine ya adwuma D Black o ya ka fita car type ben wo ye e bia o ka sɛ ya otimi ya ma me ne se car bia sɛ otimi ye adwuma o ya no ye fitani on specialize o baby say we do otimi carburetor we do otimi say on the baby otimi ye okay baby o ya adwuma no so wɔ magazine no ba minim magazine ye kuro papa so ho no ya adwuma D Black yeah okay Lawson beverages were frau na Lawson no or the Lawson heba me shabedwa so sa and the Lawson law care mission so aba Lawson direman capsules na the Lawson direman bitters no de e dia himbo papa na direman bitters no what de natural herb no enuane ade no na do aye no manfo do no mo no kire se Lawson direman bitters no mo mu gina so peme ebo adwuma papa eno na ya na mema no tia na yo mo de was low sperm count no nyina no se unum direman bitters ni bia eboa papa na eboa mampam agudie so ekonkai enya asem keto akwa direman bitters no ho dansidi na meka cho no was unum ekọ smooth ekọ yo cholesterol no so ebi na firi ho amanyoma konkai e de amaw Lawson beverages omo and this and we e de abadwa so na direman bitters no utwitwa bia ba wani so no na se tu yade e de maw enya asem keto akwa 0242133577 0242133577 direman bitters kabi na jewo ho ogira wo naso kama burukutu ya bema nso ni burukutu no akakadu aye mu ma se tenkom wodofo yenkoni kotwa burukutu ni buate bubobi twitwa bi na eduru babia he bema wonu mo memanum na nyoma nkonkai emfa emam ubetumi atibie di eno ene be mo ahyehye no aye kama akakadu na wom no soso no ekwakọ yi onipadua ni modwe babotum na nyoma konkai pa utwitwa bie no na ese tu yade bia se edema burukutu be man so na mekanfo ede ama no maka cho se Food and Drug Authority wom stamp na so se Ghana mam hanu wiase nyina no obi abetumi anom bi obi abetumi edibi so aye na yie na ponto ene na badi ntro no na mom unifie du nwotwe a enfo asam ko burukutu so oba pemfo unum burukutu ni bi sa na mpesam ka cho na enwumere burukutu ya be man so 0244620294 0244620294 na mekanfo ede amawo Obo Herbal and Medical Research Center orofo yenkoni kotu yade ase yade bia da wode ebekọ Obo Herbal and Medical Research Center no obetu aso na wode amawo cardiovascular diseases no orofo akomam yade no drobi emoja na mu ba no obeye ni yi amanyoma konkan diabetes na kidney na edofo duru babia bema untumi enwo Obo Herbal and Medical Research Center say obedoso ansana wode do na mam unim say wo mo na de preke se pada no so abadwa so immune booster drop papa orofo duru babia akoma no mo yi dabio akoma no emoyie duru babia na ase no tatai na mojawe anemia no eno so ayasem ketwa enti oba pemfu epebi no mate cholesterol no saade no edi unipaduam dem yakọ nyekọ preke se pada ni bi high pressure no so anu odene pa sugar level no so ennaye eye preke se powder na mekanfo na mediamam ado to adumanu wone sofuma me dokno no na edi enhwani mu enfra wo mu ewa homa wu so 0249761508 0249761508 and 0257472506 0257472506 preke se pada na mekanfo na mediamam azigligbo sonkalu kagoka one eni togbe ahabai keke ye anwaye nam papa togbe ahabai keke firibeni aba orofo wakomiemia ne nkire wom anya asam ketwa se yesunsumu asem paade togbe ahabai keke azigligbo sonkalu
cargo car ono na make am for nam dia ma wo for sunsun mu asem bia wo ton wa yento duru ba bia otum se adwuma na yemfa wa pa wunya bi certificate su kura ama nyoma ye bisi basa awade sem nyina da odofo ye den tentan na chichiri wani mu a togbe ahabai keke se ukoye o ma me yie ba ye no efiri wo ko nyoma nyina agiagu eye manfo ompesom hawadwene bra no na ne enyoma ni emfa ema na kametumi aka dia asase so de togbe ahabai keke na ebra sesafo e wo sunsun nyumam yemfre togbe e wa homa we so 0244484747 0244484747 Kumase Joseph Jase Kwantempon so Bova Hospital Junction ho enabe togbe ahaban keke aziglibo so kalu kagoka ofribeni aba anoye nam anoye se papa enya asem keto pa panipa ntile se pa de nipa oju sika no so o mazin ha yeah ono na kira me ama discuss no sane mine no why na friend no a sabre D black ono na de nipa number am say oya de wo okay twere ye da kire say producer say our friend wa ya asemo ya Sompa papa yanko enko yanim omra sama nice members international system no ya system no ya do so papa wodwene ho a won hye dan tiase kura system no ya do so esi na obi anya ni nwa opesu mia no e wo Ghana ha e be kakra be hu be kakra duabon be do so omno simani mi no ade wo mpa ne se anami sikare me sanka no ansa na sikare be ba no duabo wom ma brunu ya na awadi ka bobi me fira me sa kwasa nkwale dia no sankwale dia no be sa me de no be sa aka ho me ne se wadi ka bobi ani bi dada brunu ya no sa ba nu ya na eche dua no che ache msuo no onyanya fast me nim de ntra to sa bo so na me pen say be ba ntam no because me D black no na busuafo no nyina na ede a boy e dase D black no kumase ya te busuafo no D black magazine omutia mo na nya tiatia ayo me nya afira me sa ko sankwala de yi ene se da ho na se de on kran no so din de so ne de se me nim no one de me nim no o na o kirem se we wa ya de ana me diska no ansa na me diska no ma na kora wo ya we wo se me fa ma no ana me diska ne da to abu bodua ni bia anto de me de ma chabo grof anya easy ba wache o bo ni say bodua ni say me ka kire sika no so wu ne sika no ma fa sika na ma obi ode ne sabaka funu ne bia abuje ni bi ode ne sabaka funu ne bia antoa nyama ono ne pakoro ne yere omuni antoa nko na ofre no nyama na me de ka ho antoa nyama nsuo na me de ka ho wo ye die ni pacho me yegurusini tu wo gidie se be ya adwuma abe ya adwuma ba che na eche se de na me pen fast no nsuo no eche kakra to bo aswate o hwehwe mo mudi asem te se o mote a e de anya obi na kumantwi anto Sompa utie yes te ha de TV station de akwa akire pa na wo se nyu obi na kumantwi akwa akire omra samwa Oforisuo dua no abo no me support on say Oforisuo dua abo no mo ba ho edru me bia mo ntwa nsuo ne mpoa bu a bodua na wa Nyankopon kwara no wo bom pa ya che na o challenge no awrado na yi drafo free se wayi wo mu de a ena me so me nipa onso di me pacho so ati ase muntie ne yo nipa bia woni obi challenge bia no di kan de twa ne mpoa sa enti ya na duabo no bu a wo bo a onti ase wo se ache ampa betima ya adwuma na open fast ya twanzuo ne mpoa na wo ye bi ama nipa so masima hu ada na menko amede enti se wo ho ampa so ye me sado nyese ye kire duabo asemu ba ye pese ma nipa bi ada no ho so sade enye wo dia no Oforisuo ma menka asem bi antwan kwa ba ye tama ye wo mu Nyankopon to ne nzafre ye wo mu ye kɔ ye nim ko anim on de wiase aye sesei obia ni abre o kwan bi so afa na nkwasiafo bi so so le se bomba bu nipa kwasia unim sa sofia asem e kan ye oba bi so aba
Gidi o. Mediatu dwa da. Na omo ka the way asofui. Wo se na me no mabu de omo ka me nyinyi. Watete ne ketrema so. Ya no a. Ni point mu atete onya bone ne wadi. Tio. Ya onkrofo bia no ma ben. Na so bone eden aku omo. Bone kum bone fo. Me na me ka cho. Enti dem pesa me ka nyina ne se. Yenya be ma ya semi. Awo nipa omutie. Eye be ma ya wo kana sem na busuafo ho. Also the D Black. Oye adwuma magazine. Adu time aye sre no. Ontro me camera. Ye ne papa intina se. Kasa brebre e ma ba to. Ye ni he se sebe ye soso obi so na mom se wagimi dia. Ye so be ma nipa bi adan. A kire nipa bi kwan bi. Okay. Aka ho. Okay. Tipani sima ba ko pe fatu ne nkra ma me. Fatu D Black nkra. D Black go tie me. Radio station we dey akọ akire. So what o mon kan ma onanye tietia. Me sori se ya me ko unim de me kokọ ye no akire. Tibla na ye fa yie entu yie. Ono onim etebia. Me de me nim no. Me nim se de otia. So what yan kan ma onanye tietia. Anu a me fra me ba sa. Oye die ni D Black. Okay, me nim abusi ofiri man kasa de. Okay. Yeah. The name is uncle. Obozo nkrana no ato D Black baby obi a omra na ne mentwatia. Etom de bia bi kura aboa na wo bo obi ohi nim. Dua bone ho. Ntimi hia obi na adwuma wo ye ofiri say ye good. O pese also bo obi da achi udi udi. Obefre nipa kro mbeko na ankofa ama no. Nti e ba se ni kwa so do nwusie. Piemi ehunu ne ye koso no obi ehunu se sebita fracha o de o ye wa fam de sei na aba. Ye nim gofo bi omudi agina mu a anko ye no friend baby obedi adanse se ampa me na me ma no me na wa ye free. Ekoye ya yakobo di eso ma me no muso ndi ye nkanjo na bi obi omtoto ne ma yi ansa na berebone na bofuzo. Okay, D Black nkra na de emi hu na eduabo na piepie mu no. Na nye hu eno na bua mankomo ye. Se eno de eye hallmark ya na ya na nipa bi ade bi ese wo ye ne free hontem no. Agise wo kuma nsunsuan so boni bi beto ansa na yakwa akoda na ya na ha me no aberewatia. Ofoso bema D Black otie no first kan mana me di menua be man hu so yaw kakra on se Sofia ya kan na asemi ofoso on se nana no sorry ya na ababa wa bi nso ani hantwo ono kwa de se de odi aye no kula de chen wo hene na obetena ha ne de no watemase ya wo ba ye wo ye wasa kata wanim se enipa dodo na wabu o mafa so a ebeden wo hu se bia wo kula asemasi na se wadema betena ntia bia ma menhwe sompa ho do anase ho suro so na menye dai memfa ni si camera no wasa kata wani munti no onko wi ade obi na abo wapo so ba ha se na se nkata wani mu a me kwa bi so de picture kura ba ha se wakata wani yentimi mfa ni pa picture nto so ya wa se nya se efiti ya na e do bi picture to TV so ne ahwehwe na kira kwaya ma no emla da ho lawyers ya chekire ye mpanyimfo a chekire ntie nim guna no se de esitie ye nya ade ya yenso de ho be kire ye ntie no mo ba se no na sabo be pa ade yi wanim na onkoye aboni bia se onim se bia wo ba ha se no no fere ya na se bibisa ade a ofo be ma na me gidi se bia ne nkonko hwe na kire baabi ko ba ha se no no ye to na nkra se de krampo na enka me ye wa bia wanim ni picture wa se no ye de ato so obi nim na wa fere ka kire se bia asemesi wa ha na se bia ni pa no ye D Black ni din no se obi ti obetumi capture on TV so what must say what must say nti so wakata wani mu amekwan bi so no ba sankol da ofi ba e wo kwan wa ba me busa wasa betena se no mandra and then so a wo se nkata wani no nti asem na ye kan ye be da nya good results the amount nti so mo ba se no mu a wasipi si wo bo se wo ba se no wani able na wo ba se ne enso ya boa na se bia ba kata wani wa wi ade onya boni bia no ba kata wani wo so wo pa de be da na nipa na ye pe no so kra ye simia hu won se nana no otia konyo tuntun so ya kwantu so ye yi nanim na obi hu so funi picture no wono so di make be enti se bia se ya na nipa no so aye enti ofo so be ma mesel ma yo mo ba ha ne se bibi wo ho no mo ba omo nso mo bo no mo mla ne so adwuma nya se ye be ka ne ha ne ya sole wa bra ye nya good results bia nya no ntine ye wa ha
into monya ne san fama na ye to di brag nso say ni mo antimi wo tete wo ntoma e na nya da obetwa ubeto boa atwa so fra no e na mpafi befi ba nya nne na bia wo bodua no e bia ne ya ne dua no benya ne mbom wodo a eno akasa de no bebenti won hwe no metua sika na asem so emfa na asem ko ne tu nkotwene ba bia twene me das. Okay, so the aqua the World Prayer Ministry Apostle Alessa Champion no and obekanya me asem no yenkon homa no so 05513131 me homa no network no nya kra 0548933131 yehwe se omoaba. Okay, hello Osei yey Osei yey ayere ahwidi lele and Tantaliza, the friend of Roland to market you in Chadota. Over. And I suffer your money in the city I yet was if they are saying they be chasing there. The same issue. The I maybe that's why I get about feel being a mini other man can say, Sebi, be black and I Sebi, mention of my says, if you have a where you put in the chicken, there be a minimum. But you have been at the neck for that. You will study glasses, watching the scam, setting pleasure, when you be there. Upon the other night, I mean, I saw for the day. Of my piano. I'm getting bushy. Okay, hello. Hello, folks, you are there. My Joso. And I shall be million for Linda. So, Papa, I answer me, would you ask some about I was so viewing. Na abejafo boa na nsaka osika oso akata wani na lo okay dia bana sem de na wasi aye wani na sa mesre kra nta me mo yeji hello odi baby afrefre hello baby afrefre odi frefre adanti dom pase yentio the free that and sit on pass. Ethiopia. The free that and sit on pass. Hello. Baby, I'm free udi. Never saw the free chrono. Ethiopia. Yes, I'm we soften the numbers in Kakaka. Okay. You see, you know, Ghana where it no, and there may be ama papa but need so according to some mudi the pesita. Na sino ko pie police station na court sendoma and am say omumu appeal you know. E be kaka no you to me the too many better because reality you will be getting no anoyedin. To me no do share some kwa be so. Behind the other you know because so we say what the family kwan so a nembra no nampe nipa no wo ani mo sing no sisi no sikeka over break asisi kaka no bi aba me pesa ne bo obi be so better life bi be so kwani mo abrabom ti akontu ba na yeso be tu kwan a ese obi bua no do akọ na nipa ne sisi si na obra wa bring na wa bo aba from zero enti se ne nyema ne ko no se Ghana Pinifan sorry na amama atentene anya adwuma e wo saa ne ma no so a ebe kaka no ye dem na be say because I know ye dem. Okay, we kura do kura judgment na so de na kwakuzie. Hello. Baby afrefre udin. Okay. Hello. From mouth. Paja ne kakra wada roma yentio. Okay. Hello. Yentio pa. From mouth. Yentio. So for now in America. Oh. So for now, I drink for sika wa kanjo. Nipa bebre na wabu wo. Unin no pa. O me no amankwa. Den sam na ya hene kasa wo funso. Obi wo kropon, obi wo kuma se high court ya. Wo bun krofo a ko website kura na ogogora e case da ho ani kini won tiasi o eno ti dia ozi da online wa
the time go grow Ghana website or now check Ghana fraud taxes. Yeah, but I was here. I says, yeah, Crana, me producer say catch up down line. I'm not 50 see. I'm a poor Mary. I just a kind of call to the Debia Woko. What I generally think Crofusika. Oh, mamma mia. The Nipa was Jimmy could have 3 billion. That is 3 billion. They come each other. Another you. Your book, Bunny, I did this car. Then your answer wants to go through court. A young Nagan and Kwana no be as much sopa from Cocotte. Aha, and I work on your barn and another look what you have. Me who me crame for Abrotia. Dear, near me call mem has seen no nunti. Obi ya won so bia na ade agye won na bia na agye ne dia no akone naso papa awura ha se obeka se bia ma menkyira kyerɛ bɔne nso ɔno edi madanse se de ne me kɔ court Ghana ha se no no enya ade so anie areton so de se wo Nyankopɔn so tele bia nyame ofa ne bɔ so onto ne ntam na ya na ha adwe no bia bere na so ofo so am so na me ka de asem ye fa happy birthday e fa nkoma obene wa agasi mpa chomofo obene wa picture ne nto so ma me Obne Wajesi, where communication officer, NDC Bantama constituency. Sister Penny, you are celebrating your birthday today. Nyanko Ponko Swenshaw, no one dom, Oma Unim Diamro Sona, when you saw the Hunan Sono, Intime Emremo, and Fama. Happy birthday to you. I love you so much. We say, Obne Wajesi, dear son, so, and happy birthday sononko ko de ama yankasa ye nua bayi ni de Salina Sian Abebio ono so dodo na friend no oba pa Salina we CEO All Friends Beauty Salon ye no ewo Ashtown Kumasi ase no we everyone kasa wukuno ohini Sian Abebio wone enkwada ne nyina homo so mo do papa yente no enkwatenti ahoden ene apomuden wom ena wo srefi trade ampo basa yi adom ho se onno sa de na onsa entutu anamo ensi emfa bambo so no nkonso entwa ho nhia happy birthday to you oba Pasalina we sense so birthday so no nko ya ekode ama mami patience ayarega wati jinyame ayija empotemo ho na we efro no ankasa ne baye ono so ko school wo Kwame Nkrumah suaponi mo ene ne babe maye ono so mankan so senior high school omo so mo do papa paye Nyakopon hraw na onhwe wanemu de wahwere wo mo ho bia no Ewrade emo ho pempem enfama no ma kwatente ne tena se famo mo se baye a obreso aba obetimi etwa happy birthday to you sweet mommy Nyakopon ko so hraw ebusi Asem Mpe Nipa dwumadie opese oba hasenum ne yebetwetwe nkomo efa wasemo ha wamane hunu ene watete ho a ye kira kwan ewo Kumase Soame Sheffield station no ye ne no ena ebo ho pe anaso do kaso besi nom hotel a ye besiu na watwam aba ye ho anaso betimi afra ye man 0243 585878 0243 5878 and now 0552 095593 0552 095593 and maybe and maybe abefrebiano yabejo so ne yape wasema no mesebre etimi ediamafo so bema papa mo abentien sorry okay yasodi akona the World Prayer Ministry Apostle Osei Champon ono ene kandifo kofa bai yasodi akoi ono ene be kanyame asem emu hwampa